hospitals. Freedom fighters. I'm gonna talk about no systems. Freedom fighters. I'm gonna talk about no justice. No justice, no justice. I'm gonna talk about people dying. Freedom fighters. I'm gonna talk about no water. Freedom fighters. I'm gonna talk about no lights. Freedom fighters. All they need is your support. All they need is your support. So come on, let's go support. Freedom fighters. So come and let's go support. Freedom fighters. So come and let's go support. Freedom fighters. Yeah, these are the freedom fighters working hard and talking and talking and talking for the freedom of Ghanaians, and so we can have systems and live very comfortable. We are a rich country. We were born rich. God gave us all we need, and so support freedom fighters. We know for sure that everything will be okay. Freedom fighting. Freedom fighting. Freedom fighting. I'm gonna talk about no roads. Freedom fighters. I'm gonna talk about no hospitals. Freedom fighters. I'm gonna talk about no systems. Freedom fighters. I'm gonna talk about no justice. No justice, no justice. I'm gonna talk about people dying. Freedom fighters. I'm gonna talk about no water. Freedom fighters. I'm gonna talk about no lights. Freedom fighters. All they need is your support. All they need is your support. So come on, let's go support. Freedom fighters. So come and let's go support. Freedom fighters. Freedom, freedom, yeah, yeah. Freedom fighters. We are freedom fighters. Freedom fighters. We gonna need your support. Freedom fighters. We wanna fight and get a better system. Freedom fighters. Freedom fighters. Freedom fighters. Ooh, yeah. Freedom fighters. It didn't say OHENE. David means so songs and funny because I'm assuming I'm able to Mia could room at our friends soon moja me do jande to moja. Where Jimmy on to me program will be at one more madrian doubt is a 4K pictures. Me power chow. Minim say Akobani say no because 4 paper pages and John Baba treasure on Cassadi. A bassa means so a tansel now bon. Make it can be actual not my own near mayo. We see do about me do about Memo be a movie via ajo and enumerate so say Ufre Juma by Mamma encourage man so Ghana the Jumani won't take possible any pan with Bibinia Jumako. Beya a change as for assassins no Empo encourage Macrana Unya Diane na udi when you can na encama be or monso etite abruchina or mo Jimmy. Enti wa Winim say ensema ye kan wonya wo content anase wonya asem papa bia emfa ma bonten no enye ye ho na ba be create content tie miye mo amunim se mo wabrochi a monni nsem bia aka ye kasa na mo be fa ye nsem mo be sone so na mo de ekeka na mo pen me say enye ye nsem because of adwuma ye no as masori ade sa ade achi no da bia mote ye nso ena woma omobeka nkwasasema kire ne omombejimi omguso beye yemfa obi aho me nchele obi a adwuma me ye na adwuma pa winim nyansa enka wo baaye no abrochire nye enka wo san ko fie na akokotena ho na wo boye nuanom aso se abrochire nye don't go there pese menkum nyane abro ne beye ekuta bi ni munti o ma betena abrochire ye ka abrochire asem se ye pese Ghana at least omonni we mu anam wo chikakra me pese me busa ye nkrofo ne bi moso mo jimi amokote obi kasa na mo trechre wase sister well done me kra de menti ase so hin David no sorry ene na abrochire enti no kra bi e wa abrochire me kan kire mo me ba jo maka kire wo da se ha wo ba ha no ma wo sole a na wada wonya adwuma na anaja amanfo nyina ada adwuma den na amakure akoso wonipa ompebre na beka abrochire asem se abrochire den me hu se abrochire den na ka wo fie hu se abrochire den no na ka wo fie Ragnar Lasbrook Amadi
I say saga we ye Jimmy papa. I don't really understand you. Are you insulting me or Ragnar? Yeah, Ragnar, not broke. Amadi. Are you insulting me or you are insulting or you are referring to someone? That's what I want to know. If sir message, it is to me there, then I have a message for you in Timpacha. I was actually about why wadaroma. Why did David me dem wahanum meka no kra natural ye ni ntro nkyerɛ obi a sɛ ne abrochiritie no ye de mo na mu a ye guso a ye ka kyerɛ mo mepɛ sɛ me kyerɛ wade bi gina so kakra bi twɛn me pa kyɛw pa ma me kɔ sɛ me hu Ohene David me message na where is it Ohene David where is it okay mpa kyɛw yan hwa ase mfiri ha Medini da say OHENE David mensusan semfone kwasa samsum na meye mutu amnya kodro no matafa o me fancy no moja me doja ne dumoja wagimi on to mintie sa program we bi age won mo madwen no animu abie na animu da ho yire ti se 4K pictures menim se we amakan nkwasiafo bi beba show yi so ne na on beba betwe nkwasiasem eno sa no me Ohene David mensusan tanso na abon. Okay, so ote ya me pa cha why no betimi a recite ana obetimi aka nsem ya me kan ye de achede bi ato so em se Robert Omari afa ato no ho so se wa betimi aka se ne Ohene David eka no pepepe no pa cha tie obi na ahye da afa sa aka no Robert awo han mama me ton sa obedi sa adwuma na pa cha ma me hu de achede kitua bi to so mebie kwan de atom da me yesa program no enchekura just next week yeah and I said this coming weekend this manya next week meye wa betumi aka se ne Ohene David me ana tie ne wo ho nie program ne yehye ne no say Kwesi Heckman Black me da se bebre I say I did some video for that Jimmy boy in Germany. Oh okay me da se Ragnar me da se bebre me ba cha oti me intro no ba ko bi intro me intro no ba ko bi we enye obi adia enie edini da se OHENE David me so so for na kwasa asem so me na ye mutu amia kodro no mata fa me fancy no moja me doja ne dumoja wagimi a wontumi tie me program ne bi age wo no mo madwe na ni doubt say 4K pictures me pa chew se anya koba ne sei no enkwasa afo be ba han ma ba betwe enkwasa asem na mom me eba ne sa me nso so etanso na bon why ne betumi a recite say na emisika no mpa cha so betumi a da so pepepe Robert Omari si wa mane nsa so nti mpa cha ono ankasa afasa aka na enye ka kesie bia anye hwe onya $50 bi bra oti Ghana me pese Ghana fo no mo na mo frɛ wa ba weni wa brochira mpa cha wa hwe a me fa ma wo me pese Ghana fo no e na da me yesa program no o frɛ a utume kan we ya na mabisa me program amaye no emu de he ensem a yakeka kan emu de he na hu ni se ye no kra ye de Ghana na se ensem no emu de he na touch wakoma mpacha ubetumi a obi se the one and only David okay me da se bebre machidi for no mo na matumudin tie4 benyansafo badwendwemafo me dwuma di a me die no de he na wani je ho eda no eso a o recite sa message we ya mpacha enie Medini da say OHENE David Zusa phone kwasa samsum na ye mutu amnya kodru ma tafa o me fancy no moja me do chane du moja wachi no tin say program we bi age won mo madwen no ani da ho ti say 4K pictures ti say 4K pictures menim say we amakan nkwasiafo bi beba ba betwe nkwasiasem na on beba betwe nkwasiasem e ba sa no sa no me so David me so say cancel na bon mba cho what you say. Just a very simple one. We ne kanye ne kan enye din intimesro nyame ya adoma Roberta assume that obi say please turn your obi say please turn your camera. What do you mean by that, Baba? Please turn your camera. I don't really get what you're trying to say. What do you mean by that? Please turn your camera. We say I can only recite Jimmy no ye don't pay say excavator. Kwame Lobos medasi bebre. Adwempahene is insulting you. Oh, Adwempahene. I don't know what did matem. Adwempahene. My head na odidi matem. Minua. Me hu ye we your program na me ye me program, all right?
And you know, say bia, I don't see the next who here say I don't buy any bedi di matter. Minim time be so yanaka me be a say, oh Charlie, who can send me for me who and me who say, what did matter my brother? I mean, we your program, me program, me new attempt that. Me once a day be no what boy rama obedi di matem and on na a beef na ope anansa nti man tia se nti me so de obi nka me sa bra me meka o sa no ukura nka won tia se utu fie won ka bi shem na obi firi fie no aba betoto abo abro na kokko mpa cha what tia se nti no me nua adwen pa hene me ntan beef mani nye ho me ka se yem beef a beef any say ne wo me ho metumi ahwe odin na madidi watem anase me creating nsem bia enye nokre na maka afa ho na me de ato so na nkrofo abegina so ne yehwe yo what you say enti no me srao pa obisi David is Sheikh Singh. I changed my name. Oh wow. Kwame Lobos. Okay, me dase enti me sra sa adwen pa hene didi matem me nya no hwe me nim ne maye ntia so di matem me nintro nto obi so da asem bia me ba bonten se meka bia no na no kretro do na nanom ne twedi ampon wiase ahohom kra nim se me ni wo adwen pa hene wo ho adwen bone ketekete me ni mo da hena me ni mo me na wo mabusua ye nye namfo o kan wa adwen kyerem na meke o kan asem bi to me so na mbedidi watem se wanim ti se mitrum eno no atem am say ye wo ya but me kasa eno doesn't mean say ye mema ntokwa bema bi onim nyansa bia no one bema enkonche listen to me o bema onim nyansa one bema enkonche enti so bi eye na adwen say memi say menya wo hwe na odi ma otu ani simi so a niam betimi dia ye wo no wenya honam fama asem ko anai niam kan obi beye ne say jama me say ye agro bi na ye di wo social media o me amase me bedi agro but so bi tru ani simi so a mesra mo nkohwe nipa ni din na mo ni date nto ho listen to me obi tru nani si so a and me ohene so a boni date a odidi sa adwuma no na mo hye no so na mo mfa sa nipa no nto madwum na mo fa no nto ba bi na mo hwe se America krea bi bedru bibi besi eno ano no because sa we your program na wo mo wani nka o program no ho na me dia meye na oba be attack me for what reason enti no me ni obi ani asem be ne oba try me no memma wa hu bibi wo wi asem and next time wo se obi ye ni program na obi ka na asem eye me nwanwa se nipa bi atumi ama wo hwe obi adwen a wo dwen wa nte ase kane no kra no obi nka na wonim na koka na asem keka etimi ma wasem kese ene na mo fa bibia anya hwe o nipa bi hu na ye me mobo a eno nti ma ye din no yen kame nkokwa obi ani wa wakame abrame nya ne bone a wakame a wafa ne wadi obi ensida enti me no o kame a metumi a kire obi bi wo wiase enti sa adwempa hene di matema wo se me dana so wate nipa no ade amaye ne nti a obi na no di me matem no ehon results beba ama no masema meka no nipa wadi matem no me say adekodia potia me ye ne nti a odi matem no obenya hon results aha no na me de besie sister we wakasa from Canada Mr. Grazenko fake life the video be circulate I said it to enya nyoma na atemu die na any pressure na wato ama yufufu na kan sama wokan ko bia ha na adwe because I no kure yempanifu die ngabro yo so ati ase yempanifu so media bro okay nsem bebre na wokan no no kure na ne na ha me pressure this boy no wato pressure ama yufufu no pa Papa Line Pacho, I want to say, yeah, Mr. Kovinya, come here, I send it them. Mo, na me peti no. This boy out of pressure, I'm a you for 4 pounds. You for need. Tie. O kasa no tie. Tie mame. Montie. Some baby na o kan no kre. Na ne na ha me. Pressure. This boy no wato
pressure my youth for no pa. Papa Lee me patron, I want to say, yeah, Mr. Kofinya come here, me send the amount. Mo, Mr. Kofinya come here, me send the amount. So I'm say, Kofinya come what Canada ya make or Holland ya make an asema de be a binmonte maseno. Kofi, enti we Jimmy na se nipa, wa kasa wo ye program. Wa kasa wo ye program. Na comments ya eba no ya won hwa ase, what Jimmy o Kofi? Kofinya come. Kofinya akon pete head. Kofinya akon. Where Jimmy o? Just o say sister na ka some sister way kasa no. Abaya way she looks this sister way she looks like my own sister. And today I'm going to spare you. I'll not say anything, but all I will plead from you. Adia kitwa we am free way. Me nuaba but modern ati ase prekompema me wate. O your ba me hu say me kopie video so. Me, I don't follow stupid people. Listen to me. I don't follow stupid people. And for my Jimmy, no, me follow one. Intiminim Crophobia, I'm blocking on me. I don't see their videos. I don't watch them. I don't have time for their videos. Me onipa to be a bio bine akwebi. My blocking on my free me long time ago. I don't have time. Unim time I must spend the actual video now. We are at 1 hour, more than 1 hour. Na me kwa kotie baby a oka me ho asem no sometime na me de kwaya research ahwe baby a efin ene enema ha ganafo me kwa akohwe no ma hwe saade no se be ya menya ensem bia gu table so na menya akwanya na matumi or the same matumi aba be kasa afa saade no ma mpuntu aba ensem bebre na ekoso Ghana. So I don't understand some people say me follow na wasem na oka na metie. And as a siano, a business and no metal radio so Ghana, Udru Ghana, or the same Royal TV, ya boy a video debia, Yasa Semna Ekano, ya boy a video ho debia. I trust I could do more support here and no my call, or the same Ochinoko TV so, and or the same I didn't quite radio, I didn't quite TV, no madam say one more money internet, no, Yamiadum, some call radio so Ghana, make us one more batty, and you're a yinkwa. But what you say? And your munkwa, Baba or Henitunde, today is your last time watching me. Okay, goodbye. Have a wonderful time. Okay, let me leave you. Why? Because I don't have time for you, these guys, all right? And you know, many times say mention Crawford Jimmy phobia, our more casacasa nipper, who not time phobia, or muniagene. Na me babe show that time no me the bebo modern akoye me you should move me research kakra ne makope information e de baba be kasa I don't have time. She say obenya na ka on your radio so be obi no obefro radio so because unkuta good content unkuta nyasade bia a wo ka magana fo ate mba cho ate me say enti baby edru na akwese nipa bi sole a opese ode no ho betwitwiwa afo so a ne unya asem na wo ka na ko bi aba yesu ya ka say nsempa ye kan e wo se nipa bebire etie but jiminti ombekwa akotie okon ne kwase asem a ekoso e wo social media so no dance obetie se me se da bi efi kum Ghanafo ade we nkoye wo ha opanyin we nya na adwuma ye and de omompa etie ntokwa na mope Minu aba mesrew wa oda hoises here minimudin there but today I will forgive you because o sheda bomidin e ka say Ohini David ensem na ye ka wa brochire na nya nokre minim se wa ankasa wo kan ye no nkomodie mu no e na wo san expose wo ho an abrochire e de adwuma na wo ha enye toilet su twitwie enye mmerwa hwe ne nkokra hwe enye aprapra ene ade minua ye aprapra ne bi o Ghana nti se mo be hwe a my video several times I can say one more free Ghana or ba ha say no se komo kan no kra kire yen say abrochire no oba anye onu anadwuma onye onu na be bia adwuma obi na bia adwuma na oprapra obi na bia yi na otwitwi toilet so oye o clean hotel ene sa ade mba che se komo ka kire ya enka ye enough but omo believe big no money nam ho say adwuma ya na mo ye o has dia ene ye hia bi o Ghana adwuma bia bi wa brochire ebi o Ghana be ja say Ghana de no esua ena brochire de no abu enti se ko ba toilet ya not na even Frankfurt nkwa no
thousands of toilets so e wa hanoma nipa omote so no omo yeso adwuma boso me sika ekuta no obia ni ho a wobenya sa ode sen wobenya sa eska no we bank manager Ghana kra nipa na ote toilet so e wo Germany no we wonto no otima say entinka kodoso ni aye in a professional way at the same time and some aye kan wo se obi twitwi toilet so a toilet no so ministry so ambulance beba ho they will take care of the person to send ya yenhwe president we yale no treatment ya de be ma wo no me pa cha Joe Biden treatment enye different from obi otwitwi toilet so sani aye abrochire no entimi nuaba ntro wo na ne de he enti ukra hospital card wo abrochire send esi hwe me bisa say environment na wo hospital wo na eti sen we huntama general hospital da and now wa Ghana hospital da unim say na what here. Do you know how they treat people over there? And please, if you don't have a message, don't mention my name. It is very simple. We are today is my first time I say wababe kamasem. Your uncle they are not important. Say me respond you or me time for you. Ye juma uguso yeno. Adi osusu say yeno. I didn't tell about that no. Won preach you I say. Mini anu Ghana for abroche nyakura intimeba. Enti mesamo obi antuni na nsi abrochire ha wo ba beduru am hospital sam nye o makwan nye ka ekum nipa da bia aha se yekum kwala twa mu tisha bottom me ba cha aha da bia de achi bia yekum nipa aha sei yenhwe ma yenhwe kwala ye aban ntua kwala aka aban nye sei anka waka no wa preach actually Ghana for it because of that I am coming back home enti wa asem ya wo kan enti esere utim. And to me class na me dwuna ho ade we I wonder say what kind of brain and amode edam tim me person busa say ye bo wiase no ye bo abrofo na say asenko and e be bo before the end later now that's what I want to ask Nyankopon ana say abode ahase no ye bo abrofo na say asenja Africa for the ana and then I said to Sadia, me busa say time abrofo no ko discover Ghana for no na ni omko discover Africa no be anti Africa as so Africa as no mo ba na ni party so that which means say nipa nyina no ye bibia ye hyase pe den na bia kwa ni maja bi which means there is something wrong somewhere your leaders no na what problem and no na eguso e kasa what is your problem say ye tu futuro gu nipa ni ma pia bonten ma kire wo akwan ye ne ha no concrete road kwan no ntutu one ma omuye na sede ana say road minister o ha no me pacho on ma baabi ntu mak sa baabi a tutokuro no enkum obia ana say ade be cause accident back no the next day ana the next time we be kono ni fix it enti ebony amana da ho sister ekum ebony before ebony be una ekum nipa bebre enya ebony kwan kwa kwan bia o Ghana bia da so kum nkrofo ekum so a omonko fixe wo de make sure amana bi me nuaba me wiaba na mabusuafo munyina so wate munyina so me nuaba no ma me hwe amana bi o hase we ya hade we etiefo ma akoso country ha man almost or almost say fix your attitude. But near my boss, you talk away. I had almost 6 months. 6 months. Yeah, young machine. That's not what to play that way. Want to play that way. We will be back on the number. Then I'm going to patch it. Most of almost say fix yourself. But almost 6 months of BMC. Will be brand son and will be wood son and Mama Yana day. Must flip the country. And she mean by me nimo and now your first time as a walkasa ama mabe Mesrawa wada Roma. Next time say who need message via the Magana for don't mention my name. Wait, a piece of advice, all right? I have an advice for you. The next time you mention my name and you don't say anything, it's like you want to make me unpopular. And now person will hear me the papone for set down my ear. Set down my ear. Are you actually from Ghana? Are you actually from Ghana? Who were Bema do a you answer na beba bontia be criticize instead of you to criticize our leaders. Our media nam kwan bone so wo Ghana no eye mena maso omu a make omu asem meka hemfo asem subabo no omu da na di meka
politicians e kan asofo when tumi anya asem bia anka se Mimi David na be ka me wasem adentia e no fa ba bia wo YouTube ameda ho asem a me kanya nsani ma they are posting me all because of white me jije nkrofo ani. Why are they posting me? Why are they trending me? All because me yi asresem. No. You have to think before you talk. So my dear sister, please, I am giving you the last advice and the last warning. The next time you come on live and you talk about me, please talk about the good things I hear Pama Ghana no more than say mekasa atemdidio mekasa munti. Bewo ne nam so a eboni wuye. Ne nam so a enkofo hwe omkwada bia. Ne nam so nipa wu hospital. Ne nam so nipa nya adwuma nya no. You cannot talk about that one. Eye me and also utwembesi we say David when it Jonas fake life. When was the last time I'm back on tina me be hye me hukuntai say abroche ye say na TNT say no. Enipa bebrebe nya na nkomo te ha na nkomo prapra anaso mo kopi pa toilet so da ba na ye ba ofie wo Canada wo te no say ye ba betwe toilet aban na din hihye egu akwam wo ba Germany am Germany am te me ka hanu asem mo but ni nyina chi no esan se me wo me nuanom bebre e wo United States of America nti wo mo nso ne ho mo de to ame so enyansafo na wo mo no te asem na say who are you sister, who are you, why Germany ayewe yetua maamefo ka maamefo bitifia emfie nwotwe emfie nkuno emfie du wanya adwuma da yetua ne ka tua ne manan enum obi wo ha ne maye nwotwe yetua ne manwotwe ne nyina ka Ghana aban mesra obe wo ha sisa akwa so awo mete say we say we akotua sika wo ye video no I have paid for it, so everybody we are all going, you are all going, you know. Enya aban papa bi na de hihye papa bi agu akwan ma wuti wase an be yi ne wunya homeje wani ase nyina obi so pese o yes adwuma bi nka on be so obe homese be a dani dan no benya aduane de wo adwo enti wo se ma obi ama abrochi ana me yempre papa magana and now your first time na kan sema obeti afri me ho no me de ye won keke na me de ama wo we me nka hwe nti me ni watem wo ye me nua ba me fa ne se wa anwene na wo kasa ye but the next time metisa wo kasa no abomidin Germany abanya jimi no mosi nsema ye ka yetu futu agu nipa ni no o sei metisa wo kasa adwuma e wa abrechire no 15% pe na ye ni aban na bie na ne aka nyina ye individuals mo medase ye nka sa aban na bie enwuma nyina na mom eye Germany aban papa nyansani no e na odi hihye bi agu akwan mu se we ye individual na be bia adwuma wo German asase so a ene ne hihye wo ma unie se wonim se obefo obi wo adwuma na wo bie num so obe prapra so obe ye teller so obe ye hwan me pa cha adwuma na wo bie no obi be supervisor se wontumi ntua ne ka 2 hours 450 euros a me pa cha me mi adwuma no tie that is the least e wo mo nyansani aban no aban kro na ebi wo Germany no ebi wo Ghana enhihye aye wo no ye wo democracy o muso obi wo say esanse wo na wo bi adwuma nya me aban na me bie no ene ye me nhihye ni se me aban na me bie ya enhihye ame wo ma wonie sika no ebi nkofa baabi wo be ya me ache ye be te so tax ene sa de a wo bi adwuma na se wo be fo obi ama na prapra ho wo be fo obi ama na hihye niema wo be fo obi ama na tena or the said desk aton niema ka hye ni mu ade a se wonim say just 2 hours per 1 month 2 hours no won't mean to yanka 450 euros ebi de ebro but the least no 450 euros ba Ghana almost 31 million or something like that. So wonim say won't yanka 31 million e wo Ghana jama ban no 31 million dia me adwuma no otima say enti obasa wo kire me say insem na me meka no enye me kre ensema maka wa Germany nyina nie se ha ye hufi pe obi no mra Germany no metwa bonti ba dia afi gu anya no ano no ba dia afi agu 2 days omo metwa wa Germany ma ye hwe nya no ano no aban a onim nyansa no wo hu se adwuma ena wiase ye de tena wiase nti no o se ni obeye nie efi a wo abu so a ekum ema malaria kankan ade ekum krofo no
oba hanoma or the fino I employ half of Germans and now one more Germany as so half your ball ejuma or solino pia or could change boiler container no rubbish him no which anyone will change keke na ya deco uba ko baby ya deco no so no one more as almost sorty or more sorty emurano or more so ye tuomoka me say a binom 3,000 euros 5,000 euros 6,000 euros any more the ade nentina den na jam Ghana by no so ye enti me do see ha ma wo so akasa e bia na wonim dwumade ese wodi mesrawo Canada out in the fino Canada out on Oko hospital and Bacho enye 50-50 100% say obebe fie ade say otama so say won kwa wo ma yenkum sisi ameno ka say mate say kolebu o say hen ya de ka bia bom say opemfo bi koya ko wo ye omakuno wana wo Germany no kwa akwa na wana ti micro ba bia metie say okwo osuro so obewu with akwasi broni everything is possible adentia where we crop them was they do all their possible best. And yes, I'll try be nashe or be more by life. Almost show ye. Sisia me yalea. Me yalea and a trebe be a family con sika. And seminica prena me yalena, jama bino, yalia no neso or shebe be a said me corner, young conco sheminti sem Angela Merkel, German Chancellor and President no, where yaria, sebebi a dino corner, and one I mesume my yarisa yedimbeco. Mobi mra enti sa wo ka chem sai se ne ya abrochire ni sisa okay yate se ne ya abrochire no abrochire ni yemi hu ye obi abobra ope so okosoro ana wo hwehwe ase chama na bra bo a obi ana obehwe ase no to single room mu e wa hwe ase bi kura no dada obi nchen emere kwa animu anem asisa no na o try so no abenya ne single room e kwa animu no so me pe single room self contained me pe chamber e kwa animu no ope one flat ademo no nko abeko fie na fie mu anyi na wakwa han sa na e kwa animu abrabom enti so bi o Ghana na se me kire so ha no enti se Ghana niema bebre sisa o ti ase enti no omonhwe no ompe better life mo na mo say ye de bada ben me ba brochi da ben na no ada na mbedruye maka so amani party enya afi na mbeka jo se matena hanom adane ogolo me pa cho me kuta German pass me kura US green card da bi me ba mama hu nipa hu se na mete me nipa me ameka access nya mabra bom tie sesia me mfele wo no se abana no yetu mfuturo eto pressure magana fo mate wo ba yemfie sei ni wa trabrochire awu mumma wa wo nkwala bebre me pa che o den preaching na wo de come agana fo no adentia wo de se eto pressure mo ahanya wansan wachi dadada no wanko cancer mpa foforo bi ankyere mo se chale ho no enye o momo bi mo ye nyaachimo muye nyachimo na wo nesa ma meba no adepa bi a wa benefit every Canada aban ho ene ne mapa wo no se meti ano ne pim me ba na me kuta snap me bo wo ne o mane ukunu munyina adua na me de atoso se ene pa wa ha no say you are enjoying more than say the Ghana for enjoy dia ene na me de show so pine no atena na obi mumu bi wo ho no ma kwanya me de mo be fa so no say yam say ye di agro e wo social media what dey me say enne e ye wo last wa bo mi din wo video menye biem da say onim sa uba na ntumi meka bi mfua ne ye no so aha maka cho say didi obi atem wo program a wo ye no wo minim wo sack people I will not follow you because me hunu say once ya wabo kofi nya akunti wo video mu no wa jimi ti so no apepepe but me na me ni watem empa le me say me ye wo sa wo be ma do achi akwa no ntufo na ja ijimi no what say wo be ma do achi akacha ne say social media no me Ohini David mama ha media agro kacha ne say ontufo because me hu ye be ma nyansane bi abetu ne yere for say hey hwe ye be bia akon ho etro em so anya obi amana anka atro be careful obi bebu amu ane ho de wa ugina wona woni a me ba cho anya fele obi bebu amu asu wa ugina wona uja asu ma anya fele o ade na usu dance e beka se akora we na ababu na wo su sa na na fele me ka kire wo mama nipa hu se na metie nyina me ba abrochire nura ada but enipa wa ha a enya abofo na edi oman so na omo de hihye agu akwam na uko hospital ye show yie even one my baba be show kra nurses ni am doctors no ye pa wo chew kura a doctorfo a lawyer fo nyina tumi pa wo chew se wafom
Kura, hey! Be very careful the next time I met so bebo midino. I'm say one kasano. When you be a man my name is David. Minyo be abone. So would diagra met so you will be assay. Yo, shasu your program. Shasu your program. Udiano. Mumu baby ono ma. Say lack of common sense and a munye. And one say what done ho. Usha asem na okano. Asem no ni hey. Ghana for any abra or more pens and pediatio. Ghana for are tired of this bullshit now echo social media no. Some are willing to hear good news. I bet me I metia ochino from Ghana. Interview do things ochino ko simu yende. Ko back days na kokwa time no Winsha FM. Ko ye adwuma no obo or your critical thinker, a we are the program never to Odema. A different year, dear Nana. And to see a man economy, our people back home, they deserve better than what they are seeing or they are facing over there. Obisi you picture and free so much, Roberta Medase. Your picture is gone. Media and one no men can intro beam. So be your bunny a fetcheno. I'm telling you, and found any bonny crop. Sister, bra, facheno. If it's a Bible crack and first testosterone. First testosterone. Hey. Who be your bonny crop? Why, my bread? So be your bunny a facheno. I'm telling you, and found any bonny crop. Sister, bra, facheno. If it's a Bible crack and first testosterone. Hey. Who be your bonny crop? Why, my bread? No. Opa will be your bonny me. Maka 100 times. Me nya obone na se we yam me bone a metro bibi se me fom wa bo medua kumen tie masem na me kan metaka mani bresem me ya obone a me si bo medua kumen na ade bia wo ya be betumi akumen no fa ye me but me se me nya obone na fom me a eno ano no wote Canada mpacha o Marco school ha ba bia wote and se wo matumi nya dan pa esen wei ekoko wuram eko school momo dwom akwala hu hia da kopem se wo na ansa na obedi 18 years no me pa cha ono odi 18 years na abrabo ne danenim wan na se oti Germany ne ba ne ani da so ya eni akwala wa bon ha o it doesn't matter who you are wa bon last kron wo na eko school enti higher mobile resource Mumisa will be a higher mobile resource. Now beko Ghana. Why when I yell a weekend time I say chum na ye dinner chini bosse na ye go many massy. Mount fellas and Kama fellas or say fellas and Kama fellas or say most Ghanaians are very ungrateful. They should rather thank Abrofo for allowing them to stay abroad. If people in Ghana are benefiting half of how they are benefiting in abroad, majority will never travel because of abroad. Many Ghanaians lives have changed from worse to better and they have been able to help their families. Most Ghanaians in abroad are just myopic in thinking because of political affiliation. So, I am here, here, a nipa so, meaning I make kind of crabby actually one day. Me program my yen now, Miss Remo and it's as my making. My Jim 1 minute just say, Oba with Germany ha, Oba be true yeno. Quite our best so be na crata, Abra wouldn't know say. Ana wuninum ene munuanum gukro imo no we mu bia ni obetumi afa kwan bia so ama okrata because wo ba na wanyina bro 18 years obia ntumi adopt wo the only chance all man as oba no oh wunya be ma bi na ordinary krata awarew ana wunya be ma bi a okuta ha krata na one onyem na mo wo a ebetumi aboa mo anya krata ama obi a onkuta krata watumi nya adwempa se mepɛ o mepɛ se yetena
One no die and then I need send by as answer any cratanti. One shana won't more be any panamwa. Ni panagin and pim watching, euros and pim watching, ya the bagana ma, your body and more. 100 euro be 7 million times 8,000. Pacho calculate me. 100 euro be 7 million Wagana times 8,000. Times 8,000. Okay. Me pacho obi ba and the triasika and omukoko yes I did the demand say, Ubenya crata ni bi. Wo nye me yano and I bind Joe and or do coco tina baby say, Tina wouldn't yoka, wouldn't ya light ka. Obemu aduane sika wobemu atale sika woba na obewo no obetua ne ka enti wo hwewa kodu ba bia krom ha asofo nyina ye da bia metaka asofo nyina ye waya ne yire no wade omo ye wedding akantam ahekawa se okọ foreign office o Germany a no akoka kire wom se me ba cha oye me girlfriend keke mintumi ne ntena fie ana ye ntumi ntena and she share papa or any bini say once ya wona wanyem sa bayo no wo so ntumi ne ntena fie aha ye mfo so te se Ghana an wanyem no yase ya pona ma kan kokore no abusuan dabi jama ba ne say so your boy o girlfriend keka ye ntumi sha wo se wona ne nkotena fie the first say ye adwuma ne ade wo dia ne say bosumi bi ahwa akwala no sign na obenya ma no o menya 100 euro ama no wo ye adwuma yo yate sa de a ye ya de abayo no ye be ma ne ba bi atena mumisa Ghana for dodo asen e na omo ankasa age ma dodo asen out of 100 no ubenya be 0.10 ubenya ana 0.5 pe e na omo age omo mpnafo na omo yire no ma ono omo akotena fie. Listen to wisdom. I the truth here into so amusi meboa nipa no obi obeba be kasa afa abrochire ho ana Canada America ho no bisane sanse mi American jama banya sani no wodi ka pe baby mouth na enti unim bebre wo ha no ma wonyem wono anim se hayo na wa move biko to mi shada kwota main station no ajaisum aposifo ba se an be ma me ne nyem no mi hu no once a wonyem no immediately they will find you a better place to go and sleep. Say akwala na wo ba wuninti ese ma good treat ansa na akiri yakohwe ukunu no ye hwe ukunu na ogitum say yo no a na afi se wuni krata ni bia be ma na obi agina so ama krata ni bi na from there no better treatment ye ma wo na abontene se wo wie esan so ne wontene no baby a wo betena eyo masem nti se wo ma miensa ye pe edan miensa kitchen, toilet and hall na ye di amount se ododo na ehwe kire dan enfa amount obi kuta full house e wo krom hanom all because e wa be wo kremu e ba cha we se won pe na pe den we wo se won pe den na wo pe pastors na di intro bishop asofo nyina di intro asem ba cha wo ye me girlfriend me enya me yire no because how kasa wo yire no a ene ehun cost ni nyina no e da wo so I was so fan who cost me and a Bible so Caribbean po onyane ma okra o onyane ma okra o e dan na komede ma oba na ebetua dan ne kama no fu no esan se wo akoka se oyire eno no nti no wo mbetua kakra bi na ama na kwa ye nya okra Ghana aban so so obi bia oye ho Ghana nkoa na ebe obi getire a etimehye Ghana nkoa agi Ghana pe Nsema mekai dia na chesa yentro sister yi now dia na mahu mobo ene mahu mobo because minimum na the first time mahu mobo but please don't try me next time, okay? Please unya bibia because of that ti ema bebre mpejuma ana ya kakrampo na obeya adwuma oba awawo a so obeya adwuma no bia ye ma okrata wa ha ye se ye ma 10 hours fa ye adwuma nti oba awawo okrum no wuntumi ye adwuma 8 hours ensan ko 2 hours so na say 4 hours pe na obetumi a kokoye se say wo ye adwuma no ye se tua odan ka ne enso so enti sa odan no 800 euros a okay wo ye adwuma nti no wo tua or the saying 350 and would it 400 and 500 near 300 so because we hear Juma, but some so abejiska. Nya dan ne kan nyina nwu so. Ni nyina achi no wo sha Juma se a akwala no sika de man no. Ye nyai da ye tua kopim 18 years. Kopim say ono so ansa na oni 18 no. Na school a okọ no. Say so be shop attendant and I say so be waitress adwuma ope.
na ya sha ase e ka no kɔ hɔ school ni nyina na etua ne ka enu ntia ye mpanyimfo bebre ba ha no ma wɔse ya me kɔyɛ course e wɔ abrochiri me kɔ akɔ me masters oboa bebre ba akɔ mu ntumi nya masters ni wi o wo gu so obekɔ school no na aban etua ne ka nti ohwe sika aban ne din ma no wo mra okɔ school na oyɛ bed 2 hours bi di attach no sika se no nya obi on man na afi the course no agya to ba bi na adwuma na ye tua ne ka nyafu we ni ntro na ye di wa abrochire no we ni ntro no ade ye me ya ne se obi aban aso no mu besi na nyina aban tua ne dan kama no kwa adwuma se wantumi anya adwuma bibia simpo na obafi a wan na se o wa adwuma mu ha na bibia si wa adwuma ma ontumi enko no kroma onim se yenyini pedi rough te se na ano Captain Smart yete an man yete se angel se o mama ne leave no me se nka no ano no ni sika nyamu ano no because onum boni a waye e na so onko tena fie adan a aban penfo bi frefre me se menua me se krom ha ensi da obi a wo ye adwuma obi a wo ye adwuma o krom ha what so hene ye treat ne better than na no otufo say tu wo ye adwuma ma omman no koso no enu ti akrom ha ye nsa nwumam wo na wo ye shoemaker wo polish mpaboa wo na wo so ye hwan ye adwuma ben kra na ye dirty work ana say Ghana de say manti mo sa nwumam obi tonku ba ye mu no obi ye shoe ye mu no obi ye shoemaker ye mu no koko wura ye mu no atadwe wura ne omman nanti ye mu won chese nipa bebre adwuma de aje se be mu say oh no abon ne tie ana wa hye na office wear ka no oba okwa hia okọ or the Ghana Commercial Bank ende bra ni hia no obebu sister no sister ni hia na obebu bra no dabi hanti sa aha say wo pra wa omom yi bola no be share respect police ni hu say we yet madin sa what respect you minim nipa bebre because of that nti ye hu say we adwuma sa no kanefo no ye say otumi hye da koto working gear right okoto working gear sa adwuma tare bi na ayese braces no no ahye da hye onya adwuma wo na wa hye da hye sa de no ahye foot no de nam krom say be ya obi ahu na obehu say oya adwuma enti police ni kura hu na respect your dem say wow we kuti ohye na adwuma tare enti wo kura ye ni say wo kwa adwuma wahu krom ha enti wo Ghana asem na wo ka no sister yentimi fa Ghana hospital tutu wa ma ne nyeye enso Ghana ne Germany nyina ba wi ase the same time Jama fo asa no baba Africa no mo na Ghana ti ase ye nwia ese bro ne efifi ye o ye nyina ye ba wi ase pe na ya se binom obi a wagimi obi a wagimi okay me ba chaw yentie asem kakra bi o ha ne yento aso wai me ba chaw tie Africa fo empenfo akohia tie asem a ekoso na yentu ye honfo kakra. We have to answer this question first. What is the Africa we want? So we say we want an Africa that is free of violent conflict and war. What leadership do you produce to get that result? We want an Africa that is free from poverty. What kind of leadership do you need to create to end that poverty? We want an Africa that is free of, that is driven by women's emancipation. Where is this leadership? How do you create it? We want an Africa that is free of corruption. How do you produce this leadership that is not corrupt? Now, these are the questions I took to answer, these practical things that President Kagame was talking about. And it's not an easy question to answer. But I think critically, and we were discussing this thing yesterday, critically, we need a critical self-assessment of ourselves as Africans. To say, as President Kagame was saying, we've been discussing this thing about the quality of leadership challenges we face for a very long time. But when have we sat down to say, now let us assess, no, you Thabo Mbeki, were president of South Africa for so long. Let's assess your performance. Did you provide this kind of leadership that is suitable for this Africa that we want? Where did you go wrong? We got the African peer review mechanism, which President Obasanjo can speak about.
That's part of what it was supposed to do. So that we sit as peers to say, no, but President, you are misbehaving. You are stealing public resources. You've accessed power in order to put money in your pocket. This is not the leadership we want. But we're not doing that sufficiently because we're afraid. We're afraid to speak frankly to one another about the wrong things that we're doing. And I think if we don't do that, we will meet a century hence to discuss the same question. I think that critical self-assessment of the continent is necessary. And I mean a real, critical, truthful self-assessment that's critical. And I think that would be an important step forward in terms of producing this kind of leadership which Africa wants. Medase Africa from pay for Nakoshia, Minia, so say what can't say me on my bio ho because I grown a woody. Share. My men can't say me yina. Mamu say Nana say Anyamedu the second or say Paul Kagame is always the point of reference. Nanadu the big corruption. One more matna brochache say Mesha sianen kofobi o medi 35 years, 40 years, 50 years ne sa range na ever from 25 years no. Ba kwa menene kaseka atoa enne de beto so say since your ba Germany ya yansa traye bebre wadwuma biem ya yansa traye bebre ewo asetenam ya yansa traye da bi omo yansa traye enyansafo papa kwatena se omo be hye oman a ya transi hu se ade we ya mane kwaso a emo oman no enti yansesa ne nyani sei fast ne asesa no ade we ya toaso amane ya amfa fofra me hema enti da bia ade beti bia se ya eno nti wo bi onim nyansa oti Germany bia se ene de wo ye bibia ya ne ntamo because German for the enche no madwan asesa no ensesa for bad result ensesa for good result. What actually are our leaders doing over there? Have you ever seen one leader our better Ghana gunyano so or say ade we let's change it because emwa Mpenfo ya no moto omukasa sesia no how do we call them? South African for mpenfo omkohia yi. Paul Kagame ti odin papa conference ahodo omoko no okono onya fi okokodu ne kroma na waba mmode na waya nsatraye ewo niema bia ohunu se emwa ne man no eno nti a ene ukoduru Rwanda se ube bia sorry na se wankasa one follow protocols any one follow rules ayede agu honum e de amma oman ne se ansa no bi be bia sorry no me pa chaw abani be humu bi wudwumadi a wudie nyina abani be humu bi da ye beti se wakohye ko na bi so kwana mu baabi di enuro bi mankofo ton nsuo ni ade ye wo hanoma na brother Same ekofa eduro bi ba me pa chaw science for de saade ne ye reference tie me say ade bi animo kala ye se sudi ni ade wodi ensuo ni ade bi fra na animu ate yire nti se nsuo because of that nti wose wanya AC aduro enye media ya ni ano binimu we ka sa ha na we abomu ha ede ban and the food and dashboard am Ghana mo sorry samanyere mo wa brother Same enko school bia and as a health school bia da me pa chaw herbal school bia ni wa wakọ woni titie bia enka wo ba beton sa sudi no aye dane man ye yin ko beton ama Ghana fo nya problem en hye na ho ma Ghana fo en hye ben enti o man papa bia opeso ko nanim no ade a chi ade ese bia no dane de nyina wo ye nsacha e wo ne niema bia wo yem ade beti bia no yen satraye ekoba ne sense ya kwan a yeye akwan a yeye no wo ode sen yeye no wo Germany me pa chaw Kwame Nkrumah mo hyase bi ne temamoto we besi samri ye ni emergency road danchen besesi ame no kasei so ko South Africa to Namibia, South Africa to Gambia, South Africa to other nearby countries no me pa chaw kwan no bia mienu ana miensa ekono ekwa twan na at the same time so yesan o emergency road danchen Germany ha emergency road danchen no se woni na pake o ka ho adan ya mabre me home adan ya mbacho me nu nsuo adan ya mbacho me isima jonso me pacho sa emergency road no untumi ye bebre oka woni mba a police fo be free woni se camera sensenwie mo se senyo wo pake ya pio no monie adentia
Se when nya asem bia anka se oh wo ba na o ka na twitwi ne mu a ho ya emergency road a o ka na yes ya parking chan ho yo baby apasa ho me a wo be kwa ni mu abeduro ne ya ye wo so te se efie no wo de o ka na kwhye ho wo betumi adwonso akọ toilet adidi ada ho mba cho eno e wo krom ha enya aban na hihye sa hihye no Ghana for paying me ba cho what they need ne say ya more respect na che na so mo pensa ye bia leaders na so mo di kan check on attitude menyanti ye bia say Canada Japan so nya MC president or be minim how to is it timi kan ho asem ne na me ya do ma be kwa hwem na be kan ho asem enti mo ma ya nyina ya sesa adwen Ghana for paying ni omo ni ma ne say de ye man yi kra ne say we can mo say individuals no you have to change your attitude afi omo ka wi omo say ai ene sa de ati senka make say ene mo mrefie na mo meboa wo betimi akasa ankwasa asem no Germany asase so a leader anase obi a ya appoint o say wo position nie wadwuma ya say wo ye nie wo betimi akasa ankwasa ade na kire yen say o man ba hu nkwase ade a ekoso wa mamuonum na o ka kire say Minister of Health ye do hospitals a enkwara o mo ntete o mo ye enu nti o mo kasa che e kire ayalefo no rough Ghana hospitals that's how it is. Doctor Penny no share hospital no so no and now that hospital no one share hospital ni ye what to hospital na jeje mu and no akobie ne private one enti one treat mu haye no a kire say ha de odi agba obewu enti kosa hospital we na nipa no me pa ache wo ensi share ben pa ne da ma hospital Malaysia me no ka say eniema yesi Malaysia di abe baako abe nipa no besra abe miensa wo ja baako airport edi mienu full plane edi ko Malaysia yesi ye de abe e na aye flowers e wo kro ni nyinam ya kan nyuma kane na e wo Ghana kroduam ya guni nyina me pa chaw ensem wani ne ka wasem mo si ye kan yansasem ne yetum futo guni pani yetum futo guni pani Ghana payfo nyina di jimi eto me say Germany me say mo na mamu sa question mo na mamu sua de oba oso bebre no okwa adwuma bi ma ye mfa no ebia na wonim mumu bi mo ba ye mo hihye dem jimi ma asenya me som no jama ka asenya me som ne say o sale na hye dem mpem asem me dem mpem asem me yesafo ba na me yesafo me dem ye eda me ye de kan me ye jimi na ha wo boa jimi Pie busansam me ba kroma no ada na me bedru ha wo me pese me ka kire se ba bia mawura no e bia wo ntumi nwura ho wo kuta German pass e kire se wo ye German ni wo nya Ghana ni but me nkra German pass na so ba bia mawura bia ntumi nwura adentia I ask questions I care about my country enya ne o kepa ne so lo huja so aha wo your ba wo so dopu owura adwuma bi ma yetumi kasi ebi wo mutumi kasi wanim mummisa obia agi se bia na wo mmisa hwe bisa sameboa sa wo your ba na wo so pa wo owura adwuma bi ma yetumi kasi wanim ebi ni mo ho mo nka ntere o mego da bi mba cha ha no ma ye ma da bi bia na oma ma wo se bia wo feel bad nti ni aka ntere se ha ye ma but e ho nye ma adentia wo sondodo ana wo to sondodo ye hwa wo to no ebe ma wo problem aha ba adwuma na akena beka se osisi ya oya enti won ma enso Ghana painful they only think about etokese let me advise you mo mani bi na moto soso moto aye dumpu no make asem bi akere you better do something about it and Ghana from Jimmy because they don't know anything. Almost sorry, almost say almost enemy nyansa, almost many ate because almost in WhatsApp they know what is going and what is coming. Yeah, just a wono when you're bar, no one to me uncle wall to pane, and my shape and you to say give to yourself. I say Yakochi your moto, a PPB Biashim, a day some cushion, a phone be a rural motor, why you be only nyansa pacho, TME. Brony doesn't value that thing. On found, Abrafodo doesn't know petrol, Muka no more say. Now, if you will know me, you say. One so, on me, expert power on concern, on concern, Yankasa, and so do concern. Motuna, you dumpu no, among value. Chafona, my chafono, yan famo, Ghana or Basuna, the baby assassin or Banu Munimuna. Hey, not Ghana, paying for the Ghana Mrantia. Hey.
Ejuma bebre wo ha, ejuma bebre wo hanom. Se wo koko wura ejuma no me ka kire tie me ye. Wo wura ejuma no na wo to so bebre a, wo mfa wo kina wo de West Spain, na me ba ejuma na me sisi, mba cha je me ko hu doctor, no wa bu crank ana se waje sick leave. Ade wa chin se na me mu enti wo so wo to so sa no, ye mfa wo. If some boy mon kanje e bia na wo betra krum ano wo di jimi nya me so akata wani nti no wo misahwe wo mpie no ahu ne ekọ Unim man na me kira wo oba to so a wo mo so bebre no ye mfa o madwumam wudu a ye mfa wo because you know say when you active say obedu okra na otumi kika ho o mbetuma atra okra bi kra na office no room na wo ko wura no me pa cha obi kra na hwa na ese nipa na wo trans na mo ye adwuma ho hyehyeye wo hye that to me to etoto ho oh class room no room 40 no ko ho no wura ho ye fast na ka kire you know wo se me na me se bra na me ye hwe wo nante na wo kwa na wu muni na se ya ahweham ya show din ya baka say David enti wo nya kra oh hello I'm sorry I'm free to kaka wo bedru ya and I me pa cha na ka djuma ndi ho enso no and radam say me colleague ne say o manya last person the national wentina higher my on foul Ghana for money to one way. Munsia nyansa, enkowa utupania, enkoya utupania, kanena obi wa, obefala gati yo sepa gati yo fedati. Wo nom ana ebi kra wie ye no ma be huni se ye budidi oh enumere obi a wawo foforo awie ye ka betiesi no ayewa ma mienu ayewa ma baako wo bedi ni wo yi foforo atum ansa na obetimi adie no yesi monkoto ye budidi mere no eya pio apetition no oh ni akwa akobu bia besi nachi na obabesia pam Emma bebre wo Ghana ensa wo benom aden a wo pese o ye no hyehyɛ didi o yiro ho didi na ne ma me gina nachi na si gina nachi didi nya se beka so kurantimi anhwew ya meka se me ba na anhwew na ya ma oba didi a na wa ye brum asafo interchange no timo o timo te se bola wo timo se excavator wo ba no omunimini we ubedu abrochiri a me pa chaw nipa dodo se no mo abrochiri a ye pa nipa aboda esa nipa dodo se Oka se die ntia. Ya mumu bebre ni ntia John Dramani Mahama na ninye ya maame odesan Lodina Mahama ho a wo so de ankwala no wadi oma ne yire ye bote ne yire onkeka no ho ne yire ontumi move ne yire ne toso dodo ewi a kotea no kra no ne ebetumi awura odesan PO box no mu no me pa chaw ne tudumpu na je kwan ni nyina nti so ogina kire na obama ne same akwaban a entumi nkọ na ne to no nko a je ho nyina no kwa je se ano atano kwa ene betimi akotwi ni Kristo no so obeja wakodi nkwala omoto no obiema me pa cha na yi ni nyina betimi penetrate where your common education amedema I tell you me need transfer you don't know I am telling you today you don't know me na me kire wo be hu so obi enya tuo no mu na wale pawo enya tuo no mu na bema wo kuna transe ate enya tuo no mu a wo sira kakraka se bema so agu ni ha no wapem wo no opagya wo tran table so na nka mo office chair bi wo ho se den me say enu manipa ni gima ni tumi tena ho bema betena ho be ena ma no mu nim wo be hu oba no ahye dofo o ka se na mema hu omo pe wo ka obi abaje so wow stumpo sululu trumuta che no na wani age me ka tell say se bema gina sa de no so de walewa inshallah obefo wachi wo be hu na atia donko bi oba obotwumwa bi no dinachi eye common sense na we here you need common sense and enye trumu touch no and eye bibia I am telling you and so now back on Ghana for painful di akire sa eto kekewe nti Moisha kwasisa ne ma hye no to ama ne sira yesei wo kura afi de tantantan ubedu abrochira bo mu abrofo yi wo moto tantantantantantan no aso ne boyfriend sa no mo kwa anigye no mo sere wo hwe din na sa wo ye obi na sa wo to ye oyire to ye dumpu ana ompena to ye dumpu a na wo hwe ana wo sere onanim kroma ye pejo obesi esaso ne na da ye nyampa so nko a wo ka se mbacha me no beda no akọ no agya no mpa no so ebrim no da ho onke ka no ho biem Jisa wa san ba no ma wie o wa wie en ye bo amena nso de na wa dane ni sei wa boa
pagya obesi yensem say wo baba no no pagya no mo gina kitchen na asa obi a oje ne bagro ni nyina na ni je na ekoso ano no ni je na ekoso mi no obi a omo na nche omo ko na wafa oba ne da na nim sa ni nyina omo ko nyina oba ne da de say nyina na owo so na ni je nko a sa ni pa no nya ne da wo so tura e de kese dompe no e pa wale she if you don't know bro wants ni anchira wo kasa oye kese eno na chese wanya ya mfa wadwumam ya pe mom ya smart ya onyuma bebere omo nya smartest ya ohia obi a oye very very smart so smart yes all best man office ya pentama bo ade so amana ya sending just in a minute afa na obe mini Tigana for pay for now. You only think about etokesia and mabu dabu there will more bano or kono munimuna. Just send the 20 ade, ye befa posifua and now posifua pay for you now. Oh, wait, my mom is fire from above for you deserve some applause. You deserve some applause. My mom is semi to chamamo. Police need James upon one yet to know. James upon one go bye bye yo. Baba yo James upon one goodbye Fauji miko wunim nyansa meka ye nipa antima se oposi ni a ontimi nkyere ne subordinate aposifo se he enemrem se kro ugina obi wo barrier no anyina sa opamna na akoto na yenkogina ne window na mo gina fa no akomande na na pie wo yi politic kra pie a shoot no ani yekum aposifo Ghana sa James upon buanu se ya tu na free so next oposi ni awoba wonie Vundaba, you are welcome, sir. I have some advice for you. A post phone in a penny wabanie, Papa way, and as I say, yes, oba, minimum, ye better no for. And your police, tie, and your IDP, and a ebema na post for I am well equipped. But who on my the pressure better buy no so. I can't tell you say answer na post for betumi abo Ghana for home buy no. I just am well equipped. Nipa ba ku bia ne ho ka ebe 5,000 Ghana cedi a buy no have to provide. Etuo ting longo ne langa na ekuta omo a wo kwa na wo hu okronfo or tututu ogu aposifo so wo beto ato ento wo beduru office wo ja etuo ne chine ho na dem prem ato agusoro. Sawo be and not the men country. I just welcome you. To good evening, sir. Good evening, ma. Wobano asadia da wosono. Beye bibi na jaudi wo. Mem ye twedifo no. Mem Daniel twedifo no. Bra beye bibi na jaudi wo se police ni papa. A wode ne nkwa beto ho. Wono mo mawuko no. Wo mo saman e na agina kire atu papa na firi so. Wono ma yakumomi. Police ni ana anu ada. Yekun no e wo bullion vine mu no. Wo mo nyina tumi e na mo honhom na wo saman no. E na ataye na chi. Wo mra ye kasa ye e na akotunu na apeda wode wa besi so. Enye na ekere se wanya bai no. Ye hia new measures a wode begu kwa mama posifo because Ghana posifo bre. Ghana posifo bre. A posifo ne 5 cedi ajeje no. Fa new idea bibla because sana na kan no abroche nyina na sa na tie corruption na wo ha enti nei no ya ye omumienu ne miansa ye de ahyem nyina madwim se ba ko nim no ye na adwen so oje bribe a enti tambi omunyi omunni sa asem si wa ha se si ana omoba esi wo no adamfo ntam ye ba ne afre wadamfo na kogina no ana oba na okunu ye fre okunu kogina ne afre oba na kogina na o ma che we interview kakra no ma change ye nim se bia na woni we kasa no mo ka kululu bia ne o ma change fast wo ko we wona memra ha so me tu ne ba ya na ba kogina kana no na ne nsa dani tuo so what a training ya mo tete papa me se ya babro nche ye be ka no kra ni nyina akere mo ye gususu a yesua ade papa bi ebe hu na bia no ye be ka de abagana se ebe na ye kasa an na omo ka negative na ha enka min ka negatives ni say an ha no ebi na mo ye no an ha krans ensia fa nkrofo one man ensuo fo mo ha yi obi ayeye ti asama me ka kire no na omo nka nsem se meboa
we de bi si Holland monka nkyere okraman momnonto ni kwasi atoluwa jimifo aponche odwan ba me reko ba no reko ba kofi nya akono monka nkyere ne se me se wonoma ensuo ya na no ensu yantam momnonto yi hurricane o se wan na ebi bofa Germany hey ensuo timi to sa senkrofo yi no me se monka nkyere se ye report say why na empo bia no ato foundation keke sa nipa no ne dan no eye complete why ti asema America no Ghana any Germany ana se Europe entimi nya pet ene ya yeka sei wuntimi fa ntoto ma ne nya ye enti se nipa ne se anye wo Ghana na bi wo ha no ma ka tren se me se wo ya boa obi ansuo atorenje me esi na anu yi aka ne dan emponafuom apata wabasi wo sakana me pa cha wayeye jam aban beti committee Holland aban beti committee Belgium aban beti committee na ya moma kotena se calculate wo dan no ne ewusi ye adan me na me si maba apata esi ya mapata na esi wo no 5 billion na edam wafuom ho mpa cha apata no ne mufra na apata no me de na ye dan na me dem o me ka kire wo ehun kanie ka me boy ye nie ma to fridge no me ton 8,000 euros me pa me say adie bia asewo sa ensuo we mu no they are going to settle them amicably obia no obeboka ko Ghana share why na moye kasa moto wona jimi to oppose ni fufra wo bei wo wa asade ye pe new measures kon na oni aban interest ka kire ni say wo de adwuma na ma wo de a sa 55 si do pese utwa so because enhye bebi de wono ma kane na ha say ekotie omo enkofo no yenti omo ka yenti na at the same time ya sande a show mutim say menua krono Germany e ye wo de awate enti the first say wo bebo krono ba be post na e ye wo de awate so wo ye na ye fa e be ka be hwe edudin be ko wate enti ni osaba so bone abona baso yie aha asem kiti ya fre police ni ba kwa ka be 10 omunya adwuma nya ni ya begu menya ntu bo so opie so anu ani so nyina tan ni wani so tan police ni bia wa ba bia ono kasa bia no ogina obia na ne sa da ni tuo so me pa che hu police ni a wa che ne sa gu no bona ni tuo hye ne fida enfida ya titi wo yie santiti ani bi enti sa wuti wei sa papa wei a oba na me se na de mi ntu no fo se woni ntete ya wo de be ma posifo na Floyd David ade kakra ma be hu no me nkika bi nkyerɛw na apply bi wo Ghana na save Ghana for wate na Ghana for bre papa se waba ade we twa so maye Me, I'm not going back. Please, please, I'm in the car. Please stop it. Give me my key. Please. Oh my God. I'm not serious. I can't even police take my car. The cigar lock you. Make it go hit someone. You better die. Get up for that. I should get away. Give my key. Master, give my key. Boss in Afrobika. I can't take the key from you. Then Kuana Pao, wouldn't the car number? Wouldn't the car number? What me a do or driver near a car name move what to the car free ne key every car num. I was a sebenzo. Enti papa is a waba. These are your challenges. Yempe old system no. And a corporal na sergeant for no. Yempe sa system no. Yepe nkwala mo beba post adwuma no ma wo mo di wo mo kra beto no me pa cho ansa no be wura post adwuma no yesre onkofa protocol bia e wo se yepa wo mo cho ansa no maba ne oba no so odo ne akoma pa na e ba be som ne man na mo mo ti asese mo market aso mo so mo make sure se mo be market e be so mani aso mo ahwe mo yire no mo ma me pa chew adwuma da na nim no ene de me nka ne hwe adwuma da wani ma wo be ye no Sir James upon boy no afri so na David Apiatu feel so no I say you can take me to anywhere. One as a wo bad ya ye ne kasa ye na we aba cha wo para ne mo ye Please stop it. Give me my key. Please. ye ne wo para ye omo a wo be hwe omo no he Take my car. wa utimi
The cigar lock you. Make it go hit someone. You better die. Get up for this. Pass to get away. Give my key. Master, give my key. Give my key. No, I can't take the key from you. I can take my key. Oh my God. How can you? Sam kwasi asem we bi si wo Germany da. Kwasi asem ye koso wo yi. Na oposi ni. Waba na obechi nipa na se wo nyina. Ne car number meaning say ya chitim wo sa kwan no so. Once you see the car number munim ba bia awurade nyankopon. Papa oba. Wo adwuma o. Posi ni bia hu ka wo krom ha wo yi. Wo mo a omo check cars e wo akwan so ne ade no. Se ka ni free Wagadugu na ba onim se ka we Wagadugu kromla yetumi aye hihye se posi ni yatete wom yie aside dem hihye bi agu akwan mu se enu ncha make no. It is you the leaders have to fix yourself first. Enye yen ya yan hihye o krom ha within the same country no. Se me wa Frankfurt America yi apie yo e wo Bayern Munich a Bayern Munich a posi fo ehu ka na o me wo se ka we fi Bayern Munich na eba Kanu free Krabia say I ben Frankfurt. A pie ya ebe se wo free Düsseldorf neighbor. A pie ya ebe se wo free Wiesbaden neighbor. A pie ya ebe se wo free Offenbach neighbor. A pie ya ebe se wo free Schwabach neighbor. A pie ya ebe se wo free Kassel neighbor adentia. Ni nyina sign no wo number plate bia wo so. Na oposi ni atumi agbo awro bi ka ono wo wura ka ma be den. E wa brochire nkro bebre so. Suppose ni wura ukam no be ham say ya wutimi kum no e kwakotwa ye say e self defense enti wono no amen wono no abaye wei opa wo gina wa menyina enu ti America no wunim say krom ha abrofo no ba be hu say eba efia leaders no wo mo say eba efia ye nim say abrofo ye fi tiemiye Ghana for di o mo hu ni o na wono broni ba wo transi na busumi bia wakwa ban ne donturo num na kwasi broni so ahye gogos atena kire oh yeah bacteria bia ba ha okay oh no problem make clean ni nyina hwe no mo osuo bi wo ho omo odro ban bi wo ho ensuo wo no de atuase ho fi na ya fini nyina firim na ya pipam ni ya grease ni ya pipam na ya wie boso ono baka akote se eska na free na account enti oni adaje a wo broni na ko no wo dare no wakoto na wo wakoto na o chim na yi na ba no yim kama te se ne Ghana for ya tete mo no menka other countries Ghana for ma agema akuma akubi ne wo ma omo akwadro ne ade nti omo ntumi ani omo hu ni sa pepepe enti broni hu se abrofo ye finsa no ene wo se ni ebe ni se elsi ye hemra bi ba before amra ne beba no se onipa ne afia ye ni kan so ano eno mo de dustbin e ba atnase dustbin ne ba atnase nyina achi no eno mo se nipa no ya ne den a efi de obe efi enti se dustbin ya ba no se nipa ni nim na dustbin si wo na wan fa nwura na nkotum na ogya to form ana oye ba bi ote ni fia aban ne bebo ne ka Entimo Ghana for na say I Ghana for nimra so no. I just want to ask you a very simple question. Say Ghana ni be na okroma no a otimi later just anyhow. Me hu Ghana ni a wato ade ato from that. Me mpie Ghana ni bia so a say wono waye den wato bottle water wano mawie wato ato from ana okurade no agya ato from Ghana for be dru krom ha no ma when before me free France aba be pie krom ha me catch us from Italy to Switzerland, from Switzerland to France, Lyon to Frankfurt. Before I remember I say no na ya sha see e bomb sorry say chale e ho de okoduru a wo mo ticket sem de odi agura wo wia bus ma na wo wia train mu ne ya chiwa asemato first ya ya kan no wonam kro no obi ahaw na mom enfo asem nkwase wo be wia train mu na se wo be wia bus mu and from that time till now my ticket ebesi na me na wo kase me first ticket almost 100 euros no or the same me soft mame and the to mame House of Faith soft mame me used to say card not till now and she say I dey go krom no afa dey more money sika sa more money sika enti American church say almost every day ade achi ade esen ade achi ade esen ma say awrama nyame che say some don't even bafu man no abrofo ma omo kroma yesi bebre omo nyale Ghana for abakroma discipline well discipline
Wamudi mraso pepe adentia na wai. Wusi unia uniso. Ono posi minim police ni obeba wati krom ha. Na sa ankwase adi ya na akwa yi we. No baby. No a 2K. No ane obeja wakam. Broni ni ti no office. Me pa cha wo nensa keke. No a cha computer nanim. Krpa adufa na krpa na say nyamadu anyamadu papa anu abo what Joyce Nyantachi papa Joyce Nyantachi pai nano asamna wa let me na make control nano wo bi se wata na mpuma ma abrewa bi se wata kroma ye awrade me wansam kana na de me ntumi nkasa ya omani nyina aposifo. Listen to me. Ya wa posifo wo shentare ebi ene ne papa eji. En ya wa posifo a wo mo de abrewa no ti ne fie abrewa o wa ye posi ni but you don't know. Ya training no atuni na adwen tama no ya ketekete wa ase adeboni bi aboso bi ye so wo bi ba be pie mu ntemu a bo modem fom ani to fom mo hwe ne actions se ne osiko o na ma ya no twetwe na ni hwe mo kwanya no ana wo ye den kanefo na eba ye mesofo no house of faith sofo kura dia dance say over 35 years 40 years ago when wo pie ntemu ba bia me pa cho se ye hwe wa ani say ye hwe wa ani wa wuntumi nante wuntumi nyina obi lay mu just 5 minutes there be da sanchi say we kan na bi wo Ghana say wo we ahogwo na akopie kro bi so ye fa say we Kumasini wa akopie kro bi tise Sunyane wa akopie kro bi tise Asemfosu akodu ye no ukopie akura ba kwa say ana say one town bi we ye sheda tetefoni nyansa enefo ma ba nyina we ye leaders o ma ba ne no o nyina agimi ye boda wuro kom na ya bu ba kasakwa wonfiri krom wonte me ma de she na nafo sudi abu akoto waseme nkancha ne mama say yakotwa apem foforo abakrom obia ma nani nafo msa apem ni bia ebipia ofia body na to bidi esan say eya apem foforo ye nim ne wom de na so mo di say kom pa ye kan sho say nipa afro bia abakrom ye nim ne obeye na yase abo foforo ato ase say wa wonim say kwato foforo na wa ba nsuom ana adwen foforo na wa ba nsuom no eya wo na wo de sa adwen ne baaye no na na se brafie nia wo beti anse o mo kasa ansem no onti ase kwato foforo bi aba nsuom o adwen foforo bi aba fra nsuom wa wonim sa wo na wo de sa adwen ne ba tu nsuom no na na se ma ne hu eya sa wo ntumi ntra nsuom omo ba kire se nipa afro no wa ba no fa no kwa ahemfie ko kire enka ne no obi be pie kro foforo bi ema ye so ne nsa ede ne kokko kire na na se nana me kwakuma nu eye me banie ana me so aba na oba be besra yen wo bedi bosome sen wo bedi nasa wo so nana ne maame awu na busua awu enti wo ba betra yen chen enti we de officially me de ne ba be chia wo ene ya gina tum ye hira wa ba no kroma ye mpe basa enkofo obi ye hwe na wan kodin kongonsa se no wa nye sei ni abompa ye ne ye de na na de ne blessings amaw na afi unu omatena kronum asundwiem na mom se obi bepiem na se oye nipa boni ni ye obi anfara ankwakire na na entem na ya afre na hemfie na ya hyase etoto na no ba bi ofiri no ye timi pam no mane ko entina nipa boni ni entumi metena krom ena de na esie ye mpanfo nyina ena Nigeria ni tumi ba Ghana no aba beto dan wa be han dan no tim no okum Ghana de hye na Ghana mpanfo e de dan na mana han Ghana fiewura no de dan na mana han ye mpanfo sika didi muti etwa didi muti e den na ha Ghana leaders den hamo enti papa yo wono wo ba foforo as boss ni wo wadwuma new measures amra krom and share foforo Germany betra na office wo why asodin obebo letter no ya de brawo gambo osina boaje mo akwa wo de brawo no aka tell say obi tanim pumam awoye posi ni be ya abrewa na otifie onko ba bia no wadan no security ana posi ni ana say wadan no personal CID ana oteto krum ho omo na ebua ma jama yeden ekoso nipa hoho bi obeba ntem ho no kai 5 minutes ya hu ade a wugina ho ya hello ja ich bin Frau Magati eine Swart Personal ist da.
ene dodge ne esewani nipa tuntum bi gina ha na me de minim ya wo pe wa kwaba wo hwe papa gwaguma nu kwan ne dan na no a no ahwe ne mpumanum ma hu se bag bi sa bo na chi am do wo pe so obedi na wuo eno ano no ni obaja hey you come here ubetumi de passport amaye ubetumi de identity na ade bia ye ubetumi de amaye from that time 97 himself you knew what is a police car na besia mesa for se kan no obi ti abro se to so miensa ye ti se police car besi kwan na no a wo huri firi mpumam afa afigire nu akohwe fom epum etitititititi krona ebinim se emunya no krona ebinom se ehanye no ehanye na yetum futuro gu nipa ni hanye niema wa hanye no police ba so obechene de na kofie susu a pa no de no aka nwura what dan abron simiensa so what is a police car besi form a pa no ahuri no abari form pim ne nai ba ko abu no ono aso ne nai ba ko e wo ne trazem credit no kwa onyanwura bi a no awuram obeda ha ma ade achen apolisifoɔ no kwa no asole no apie no akɔhwɛ no ho yale ba bi obɛhwɛ no ho kra so eden ebinim abre kuro no enye ana omubu wo mo na mu kra wo da so te ya kuro ni nye yenim ni ba bi a wonnam na card ni pew kuro ma aka abo wa didi na ka abo Ghana ni na won kra krata na wa sole na abrofo yire na to dabi mojahye na ode sole wase efa mo ben abrofo mo ye nkonkonsa wona ka ne bo jai me se me ye okay no obi agina ho na ye hwe bibi ni se abibi fo ma di aduro sa enya aduro wunni ma de kodie ntia nya aduro no wadie oda o se si anya be ma no so ko hospital card ben no di betua woni krata krono munye enka onni krata onko fie Ghana ye mebusa krata se bia meboa masa nipa bi are funny. Some people are very, very funny. Quensak, welcome. Mama yem paying for some attitude. This is what we want from you guys. And some my economia say enquire and caposive way yenina yakasa, Miss Wobia Kabi, will be at an anutum. Will be a Kabi a queer time while you welcome. And they say I cough for fraba. For free, ya the pressure ni yan kasa, and near my young say ya di yaw my man coso, a posy for she won't conform my swa, it to me bois, Emma Chrono Cosono, and no be near deba to him, and to make quite less to me the Ochama Babu Bachro. Mabu Bachro. A common sense and pay for here, and then pay for me say, and kind Abebu Anaki bu, and the Chilan Qualaman Qualanu Fantity a pum, and then pay for another. Sika yempe yenye sika me papa no ta aka kire me enti me mani miri sika me meti ye mani miri sika ba ko sei kakra bia menya bia sombo ma me meti yenye sika dodo bia me pe no ma ba be dane Bill Gates hu na ye kan yo me dabi se mosimu ya Christopher dia me de me di ne Bible no ka ye echi osina se ade echi na munya kakra mudi ni ne mudi fra ne mu sha moma ne nsombo mamo moma wei ensombo mamo winya kakra ubedie Ghana ni be na okroma was wode adeja Ghana ni be mo nkire me ye ni Ghana ni ba ko okroi mu wo nkuta krata woni dan wonya dan wo bia ne ho da adeja okroi mu obia wo mpabo hye asei e na wo mpre mpabo ho ampabo a shatawale abonwumanya sika obekwa akoto no obia oya ordinary person a onye public figure oni din Jonam Kroma no ye just any mini job bi and say normal job. Obewura or the saying shoe center. Shoe center bi okroma. Ura honma Italian shoe papa mpabua papa nyinada. Wo mpabua abehye no. Metra Italy man sika anto ayida. Mpabua da. But mpabua papa wo obeto no be Ghana be 300 euros echo. I kwa Ghana be 21 million pabwa ba akope ebi ekwa 30 million no eno machine free eno nti se ne mo Ghana fo amosa akwantum sesi amotuwe wo ne osofo e bompaye e mawa ana wo lidi amma bompaye a odima mpaye ye du Italy so Italy me fritra meboa
Italy mi uritra, Germany mi uriso abuozege. Germany wo ande uriso Italy umpe mesi kodru Italy ne se wo enya wa na ya kesesema mpaboa de mpaboa wo benya ni free ntare free wo benya bag free before me free Italia aba eyema de se me ko Switzerland no me wo mpaboa bottom yensa Monfret me one guy be obakrumo ono so Italy onimi Italy no wabadru kroma wo frata mumisa Pius mumisa Sharif sankofo we edi madanse se empaboa ni mi na bag bottom yensa mpaboa adentia Italia for ye tumi de mpaboa mono ne ade besi abonten se nia oni bi nhya wona wo ya akesese munti bia na be wa wo ye adwuma dia fine wo betumi akoto wo Ghana ni be na ahye enta Italia na mpaboa se etwa ambalance ankoye se ya onko tontwene da bi broni ye super broni onimnyansa timi kotontale na wasi atoso no de abesi abonten ni oni bie betu bedru Germany ase ni omoye obi betum de esi abonten bet enye krom ti se Frankfurt me ka kire opa bia betra mo ani age a wo ba kro na ankasa mentrem kone kona no kone na chi kakra Hona sikafo na ankasa omtete omo ankasa fiem na wankasa wani beje Germany market ya obekọ no akoto bibia no ubedru obi ahye Natali aja sese abroche na sesa kane na nka onama obitumi fro hello black man bra me woka miensa mienu we asema akoto brand new we minya ba bi mfa mienu mono ni nsi mienu no ha ma de obetumi de akofi ana yes no amaso free no de abagana Sese obi mpabwa ne Natalia wakoto wo hye ne bosome baako bosome mienu na ne nyi ho bi ma na wakoto ne mono na ne nyi ho bi instead of so de besi abonche ama ni nua wono so ni bie afa no de akogu ye frɛ baby flowmat no obia ma Natalia bia o mpe ne ade bia wa yisu anase onyusu da mpo pesa otoma na de akogu wo beduru ho no na jama ya brofo na ankasa bisu na mu a wo mo so to sa Natalia ni bi no makọ hye ne ofie ja kasesem no ate Ghana esie nyina ye tim ni ade ni kwagina baabi say Ghana fo yesuatra na ye yakesesem tambia opese oye odem baako an me na me yoga me hempabo obi an hye bi da na me yesei na saa anti obi a so pese o live akesesem life o live akesesem life enti na mai omu nyina ada na akowifo ade ntia Moisha akoto atale Moisha mokura ntumfutu anguni bani Snapchat fo TikTok fo ene Instagram fo mani memo mgu no ma o mo live fake life no ye ho asem na maka me dem ma obi an usa na mete me original man won share me video go back sister na wo kasa gbegbegbegbe no e ka kakra bi se me ka joza wanu se boya unim boya wanu se boya wanu jaga no mo ba na no ye jaga bia check ho so he me say na sam obedi mi ho agro no ho she one mom live fake life for Ghana no and I say we are they are there one no so on Instagram no wo si Instagram ni ade be ma kofa no koda ni fie e ma ne kodina papa na ono ne ne yire ti abrochira wasi de asi Ghana no ba Ghana no be fa no kodi ho ba ko a no akodina ne ho na wa chia wo trum no now down no atwa photo say he said this is my new apartment papa no be fa akodi no ne ho ya new apartment meboa wo mo ono amono masem ne sem koka me say Ghana, Italy, I say economy I say ni adreme country I say bra we be the Italy ba be jina oni so fasika wo nyina to Italy nako Italy won na ntia bonte ma me mekum ade abeti ni akun Italy wudru wasa wokrata oni krata ye ma hospital card me pa chawo wo sese ye do kwahye saa ma fidie mumunu ntunu ma ye do be wura ma hwa ya de hawo. They care about human beings. Italians ya brofo papa. Wamu kro ni ye nananom titi kro. Wamu dwene nipa ho and in bie every Italy ansakra na bi baba su German for so. Italy fo ani bie. Obi ho ni Italy no kasaba onko Italy da no oka Italy ho asembone. Italy ya ye nsuasi abonten. Ensuo no ye sweeter. Ye nya ne nsa so wo wi asesa wo benom no ba bia. Mu amunya sika
entimi nkoto nsuo wo shop no mumu nsuo na yayesi abonten animu ya krogen nsuo no yemfa adrom from yemfa eye natural nsuo ne yetu asone so a wutumi enom me pacha obenya bi da ben ene ebenya bi Ghana masa woni bibia nkasasa wate woni ma men kasasa. Italia is one of the best countries in the world. Italia, I tell you, Italy for omo sisi omo Ghana for mumisa omo live fine onwini obia ho live fine na ni je because okoda wonsuro amazing TV me no ka say onam Venice woni mi Italia kura e friend Venice ya but me say also travel and see and ya kanu me say Ghana ni a on to kind of kasa ya na enhame bedru ba bi so na ya say on to kind da untu kind da me pa che wonim hwe ntika wano tum na mmom ne ya bro so pa ni wo mo matu kwan ebi wo Germany ebi wo Canada ebi wo US ebi wo Holland aponche kraman no age omo Holland eye me nwanwa se omo nim nyansa edufa na amu nyina wo Holland enim nyansa sei boa se Ghana be fa ne ntuma pa afira na okraman momronto ni kraman fie etise kokofi nyakon obema ni timu atutu se asokwan timu wo hwe nanim dwobe ne ho kankan ni ti pase jimi etimi kekan kwase asem kroma se ana na ete o Germany sana na ete kane no basa ya wo Ghana enkwase asem aniema ne dada kwam nhihye boni na bi wo ha no mo sole ye ena mo kasa ye we ya no okasa no mo se dabi se ya ntie na ya mfa nhihye foforo ma o man yi besei enti wo mse mfie a atwam Ghana fo ba ha sei mfie atwam ko 40 years 50 years na no nam ko share me brother baako DJ Wasasa o sisi so ba ha onhu say yedum light da over 38 years ago ye light mo na ni wa Germany da bra we na ase Ghana nyina etesa no kramai ko finya ko tete gramophone kwasia wo ga sa kan tete jimisem no enene ka tira abaya na no se boya na no okasa me se de me eye first time me pese me ka hwe a kire no wano se boya wano na atretra se or the saying excavator so no wano na atretra se excavator so no sane wano tie no me pese me kan se mbi a kire wo ati ye extra careful wunya program nya emfa me me program. There are enough programs out there ubetumi di wadwen akreti na watumi aye adwuma ni bi di abo o man Ghana what has ma make no nkwala aye wo mo Ghana no out of 100 emu about 40 ewu ni nyina aye hospital sam boni e koso o man num enti wuntumi nya program bi afasa de o man atontwa wuntumi now there se kofinya akona so de wo ho babo na me next outcome and as me next life no wala nkasa you go know and syphilis what as ma make control no mama boya the next video I may no se wonim na age fi na it is about me you go know and syphilis that's how I am me bana me come back say ya me feel biem because emra eda me ho adwuma ya me yi emra da me ho se say kran so benyame ne makasa raw from sana na say just a minute bia obi afra me akuko no ensi for some reasons say ye mayen so because of some crofo ani di achi adwuma pa ye nyina achi no enkofo tan ye enti enye easy ti say ofra me na onyame awe enye big deal bia wo message bia send adwuma na ne nyina ye no but obi obetume so sa le ka ba yanda basinkate rebe wan kasa you go know and syphilis akoso atwento to me da say I was she will know how to sack ba na we de wan say na obesa ka dem bi na de be wano bagayana na no atrefri hasa abesi na ha obi ano paisi ya he manui mitimi ya mensa kitwe ya no sei etimi so ma no be ono betimi amoa wo sase nyina entimi hia na no atre te say or the saying grade aso no atra besi na no oba ba mu sei wo be ka David asem
Ode me nyabotre me no wampe me be hit one me dwana me kon ma kwhye baby din because emra baby am share no freedom fighters yeku no emra mma ye kwan se obeye beef ti beef sem no menye but o short de me de be ma wi anu akwan wa bonten wa te se kraman wa po wo te se kraman wo hodwo wa no wada o ka san ma vi wa de bi na beka. That is me. Areho Mami, tu on for mommy, why? Abrofune ba ebe try so 100 years kura. Ya dwene enya dwen papa. Esa say ya dwene enya dwen papa. Ni ya dwene ye kola ne ye tuntum ne ya dwen so ye tuntum. Oni fa dasane ebu no hote say ono kwa na ese say onya papa. Ni nua e koboni mu a onfa ho. Nti ade bi obaye a ni nua no e ho ba kire no na enfa ne ho. Eno ti na o mai mu na ye bre no. Wo ba ha say so ho say baby o ho no anse say sidan. Uku sidan no o pa na ton asase ne de ma wa. Wa kire say ha no sidan. First one no kwa on dey give e kwan. So, and the ebeye den ansan e so na timi asan yakọ. E dey say obroni ba no but straight you say ko esa say yan adwi na e we timi tuntum. Sa Tie ma me ba ko ni twato. Abrofune ba e be try so 100 years kura. Ya adwi na enya adwi papa. Esa say ya adwi na enya adwi papa. Ni adwi na ye kola na ye tuntum ni adwi so ye tuntum. Oni fa dasane ebu no hote say ono kwa na ese say onya papa. Ni nua e koboni mu a onfa ho. Nti ade bi obaye a ni nua no e ho ba kire no na enfa ne ho. Eno ti na o mai mu na ye bre no. Wo ba ha say so ho say baby o ho no anse say sidan. Uku sidan no o pa na ton asase ne de ma wa. Wa kire say ha no sidan. First one no kwa on dey give e kwan. So, and the ebeye den ansan e so na timi asan yakọ. E dey say obroni ba no but straight you say ko esa say yan adwi na e we timi tuntum. Sa Enti kama e ko finya akon. Menuan o say your friend Godash 360. Also tell them, I have friends here in Amsterdam who have lost their jobs due to the COVID-19 about 1.5 years ago now, but they still receive money from the government till now. Anyway, BBC. When sister boya, when was in futura yetu guni penyo. Jama ha obi okuta krata bia na oye adwuma COVID-19 baye e baye no abanya tua ne ka besi sa mere won mo da so abanya afre omo. I know some brothers na ebinim ye adwuma of Frankfurt airport ebinim e wo ha say me say ye ma omo betina afie because of COVID-19 no till now ye da so tua omo ka won mo no mkuta nkrofo nkata de ye adwuma no won mo ye correct enipa na omo de omo nkata ma nkrofo mo ye adwuma omo ye nipa papa no sabani disika ne ba do nipa na no de ne krata ne nya adwuma biam de but essence owo do no wan se sika ye mfa nko ba bia enti no wotumi ba mmode no ati sika na aban de abre ne bi no de amani nua na no de krata ne ye adwuma no de amane se so jiwe fa so won ati obi a oti se bia no twedi amponton kwandam awrade nhiraw na nanom nton kwanda so nipa bonfe obi obadwem ho adwembone no ensan ko won so yesre nhira hodo asundue nkwatenten bambo ahoto anigye ede mama brabo se na obi de okrata ye adwuma na wagya adwuma na sa abama wagya adwuma no kakra adban de be support wo nko awani na wo de boa ye woni nipa bonfo no bi so mu a esan se nipa na fa krata na nya adwuma aban na de bre ni nti o se kokoko krata nkra maje se na be ono nkwa be enjoy ni aban de bre no enso na obi na de krata na ye adwuma na bosome wo to die o na wagya ma nipa no kodakom ba bi obeda gise wo tua dan ka ne ade wa hu nipa no mobo wo sa nipa no wo be wu nkwase ewuo go mutimu aden wo bia wo ti se bia no wo ensi wo ye da sika wa bra pa nyina ahokwo bedi enkofo be fa di ni free o mbedi wo yira yase du yira gusu free ama wo yira sese sika ndi akwa akoma omo fadwen panante wona manyinu nwa wadwenbone fadwen panante wo bitu musu a ema wo so ede enti ameda so nyini che Messi was over 115 years. My father was more than 115. The least amaka no. Na futu odi mami nyina menam so. Anyi no obi ho adwenbone. Metuwe mempe obi yire. We are single now the bad ya inshallah me fa ncho. Me wo hu papa.
Ni nyina ti kra mba me ngu me ho anim ase nya me ho fi. Me a decent guy. Me po bire. Na mo hwe na ho da ho. Na say nsuo nkwa na oboguma wo de fa bre me. Mo amma mo wo me page so a wo bia de nsuo nkwa na so le oboguma ba just invite me. I will service you come. Na yo papa. Se fa adwen pa nante. Enyi no bi ho adwen bone. Tam bia jadi mpa wo wachi. Wo bedru anim na abokwan ato ho ama wo. Eno na nipa fa nante. Enya sika ni bre. Sika yenya yempe. Mesi sika yeden, sika yenya na yempe. Obi afosu sika na ni di sika ti gbegbegbe o ma sika chance 1 minute kra no. Say ni problem sika ba eventually na free ni sa. Nya botre ye adwuma yesa wo ye. Na nature twedi ampon ani nature na kase wo say ni ebo wo say na be ya. Sa na be ye manya kwadwofo. Pe adwuma den. That is it. What's your problem? Ma me de ase me ba be wie no. Ma me ka mo akwa we video ya answer. Eti u teacher ni u jira me ni mu kire me fra wei. Tu wa ni se fra wei. Enya hwe ma wo man no na aboa me. Nesesem bie ni flower we. Sikasem bie ni flower we mu a wo kire me nua flower so mfa nya hwe. Wo be kire me how to make money no. Ekwa be fa so nya ska no. Wo kire me flower from the anther to the stigma. We for so ben na wo so sadi we. Education ni nye. Musisa no. Adi we nya sesem bie ni ovo stigma wan we share ni baby a me de kire ma mensen we share we wo baby a wa blabum emma uska enya o hwe na mo kire ne ebombon sa na eti classroom eni ntimi nya hwe gari kra ne atra ma china for gari na de brem bra kire ko be fa so invent bibi new so syllabus mo sesa no agran ko fi o ma me so abon we no ti school dem a wo sua be dai na adwene na keki sa ntino obafia wotimi nya hwe wotimi hwa hwe munya nya enti Ghana de eti u teacher ni u jira me ni mu kire me fra wei tu wa ni se fra wei enya hwe ma wo man no na aboa me nesesem bie ni flower we sikasem bie ni flower we mu a wo kire me nua flower so mfa nya hwe wo be kire me how to make money no ekwa be fa so nya ska no wo kire me flower from the anther to the stigma we for so ben na wo so sadi we education ni nye musisa no. Adi we nya sesem bie ni ovo stigma wan we share ni baby a me de kire ma mensen we share we wo baby a wa blabum emma uska enya hwe na mo kire ne ebombon sa na eti classroom eni ntimi nya hwe gari kra ne atra ma china for gari na de brem kire ko be fa so invent bibi new so syllabus mo sesa no agran ko fi o ma me so abon we no ti school dem a wo sua be dai na adwene na keki sa ntino obafia wotimi nya hwe wotimi hwa hwe munya nya me say ye ko school em say me nim say class 6 ye say na je say teacher for higher adwene stigma and pollination kwan be na flowers yes flowers say omudi omo ho flowers no omudi omo ho ansa no mawo na de kwan be nso a oba ni flowers mi oba wo be ma na bi oho no ma enwowa ohu oba be si flowers we so na say oye na adwen say otu afiri we so a ne nan be keka ne nsa be keka no otu no kosi we so a saa kwan no so no na omo de afa omo ho no na che say etumi ama omo and na de ben to the binam from a who flower where you know the akogu we dear so na and kwasia den ko ana sata mi esua sia hayeti esua ahayeti sata no mo yiro ho no mo kire yen ensa no dwuma bi carpentry ne hwan ni sa de ade no esua kran kan fa so ba so maye ne ebra yi kan da ben na flower we on me ko sia na aden groni groma na tell sa ade na so won fa so because your uncle mu dua flowers o hanu ma wo munya sika anu kwa ntumi ni. Oh, madam for back Italy. No, ne obi odua flowers we fie na ye adwuma ni sika. Week bia enkwari ye na sika ekuta no. Bank manager kra. Everybody nyankopon Ghana. Ya ha ye hu o. Mba cho nyum ye me de pa ye ntie ba ko.
bebre. Opinion momronto we na yanka na sem kakra na yanko. Tie no. Did you seek parliamentary approval before you entered into this contract? No, please. You did not. Do you appreciate the fact that the pronouncement by the Supreme Court vis-a-vis the constitutional provision clearly talks about prior approval? You appreciate that? Very much so. But without wasting much time, no matter health minister and our training canon, we also seek and we need immediate dismissal of this minister, health minister. Ghana phone ya pomu dini ye bibi ashenensa. Yen tumi mani mami kunkum yen. Please. Ene de makasa ache dodo 2 hours na kwenti ni twaso. But modern se mo beyi akwa we free wansa na bosumi we akona wie ene medisi wona asebi hunya me ha ntino. Sam Cranche se wonte ya mo amosori amode asofo so na hwihwi no. Ne ba ena oni obi gina ho no mo ma se alatafo na omo wale no. Sam Cranche ye osof panyin minim na sorry no mintumi mo njero sisi ya but common pa Sam Cranche Reverend Sam Cranche ne ba wale no ye kwacha no $1 million and I say Ghana Revenue for GRA Ghana Revenue Authority after wom say says can efri hen asama was of panyin be kan say a faith check I just say gidie mu no mo share da ko science a check ne de ba na mbom sika pa just nipa ni so wenum na ese mo kom wasam so mo live fake life o mo tumfu togu nipa ni but menyi ni woboa sika pa wono ankasa sorry na mo kono o mo dollars ye to collection dollar ye bo afode dollar $1 nti da bia dollar short ya muntumi nka hwe enkyere won. Everything is dollar and omode eje Ghana for sika sorry ana religion ka ho bi na Ghana enkoso nkanka ne Kristofo nkramofo kwa de san kwasasem no monye sam wasem we omunni jig afode akese bo afode eje collection da bia ye nyame fie ye but mo Ghana nsole nkwasiade sika nyina magibi but Ghana krodua num ka asole ka mo hubom church se o Ghana ka mo hubom na mo ye dasband dia shita Ghana nyina mo asofo akese we nyina ho ma ye puppet akese konkrom wo ba ware keke $1 million and the friends e de bae omunya sika no wen omunya wen he no omunya sika no $1 million esika to a sika keto Entina na otwimi ne ba beto dwan no ntimi de maka kirewo yenkwa nsem foforo so nyansani ekrom onyansani krom me ba be kire wade bi wate onyansani krom hwade a waye sansio ya eto nyina no fake insio na eto tie me say ye ka bibi about ye leader na so wonti ase a na ba modern na ma kire mu wate sa ukoko dru Dubai ension tanto awa Arab Gulf na mini sound ne film ension tanto awa Arab Gulf eno matumi di technology di drones ene niema bi akowiem na omakwa sankan wiem di niema bi ne nkyene ne ade bi afrafra to agu wiem ema ne tonsuo chenchencherenche we wo bi asase so wiase we ya ba bi o ensuo nto ho omo ankasa kreti ensuo na eto mpa chawo ko online sisi a opa ko Google anase ko YouTube kwana ko bo sha say Dubai fake raining anase fake downpour me pa chawo ko bo sa ade no se ne wa obo bi e be yama obi inshallah sa ade we be ya pie menua onipa da sani e wa asasi so no wa ye sa hihye we yi wa man si ato enti Africa 40 Ghana anase Ghana for ho na ubekọ na wonu ma omodi aduro yesi wa chamtia mensu ato anansu obeto wa chamtia manate no omosi omodi adwene na be sa ade no oni juju bia na mom ni obeye ne se ordinadwen I mean I say I watched the documentary they blast the clouds to make rain fall swati
omo blast crowds no omo amunyansem ba ko so amehwe no omo de enchene ne niema bi kosoro ebo na eboaboa no wo soro e man nsuo timi to no na omo akọ gyan enchene no agu so se enchene so se wo gyan enchene di gu sa ade no so a e mane nane enti omo de kogu so na ama na timi ayi ato e na omo de sa nyansa no atumi aye sa hyehyɛ menua da ben na yempanyfo betumi atrase na omo di nyansa we bi ayade chese Ghana from payfo de yentumi ntrase se ye hyehyɛ bi e de ade foforo bi aba bebo oman no da bia jimi eto akese hwenso itwato yi ubaka se eye nature na eto obi na atumi aye insachirae we e de ni nyansa technology akọ plastic clouds a ewo wiem ama nsuo eto wow Wobroni we beka tira me se arafo mo nya abrofo meboa saa na obeka yo mate ye da ase ni etwato a me de kiro ame akosesi anie hwe unua asen akeka no ho unua onie wasen akeka no ho aha nti mesra mo memo aba behwe ne sesi a wai wadaroma mesra wa nya abotre ma me memo aba behwe munti obi ne ma me wai mesra o tie no ye tie obi ne me ma me Angel Obinim fans, Angel Obinim viewership. Angel Obinim fans, Angel Obinim viewership. This is Angel Obinim. This is Angel Obinim live. This is Angel Obinim live. Please, how are you? Yeah. I know you are watching me live. Yeah, I know you are watching me live. 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 Okay. Yeah, now I can see you. I can see you. How are you? How are you? How are you guys? Yeah, now you are watching me live. Yes, you are watching me live. You are watching me live. You are watching me live. Okay. Connectez-vous au maximum. Connectez-vous. So I'm moving as then. When you come for back, Abeka no, you are watching me live from Sherman. Je suis avec one of my son. One of my son, Papa, or two of his son. Okay. From all the way from Gabon. Visited his spiritual father in Jubilee. And spiritual father, yeah. Yes. Gabon. This is Angel Obinim and my son. And one time I say, can you see? Can you see that you are no Gabon for one is that? Wherever you are, I'm greeting you. Or no Gabon for one is that? Or no Gabon for one is that? Wow. So we will be all star. Me pacho se wa send it here. One who Gabon for search, if you be in search. Michael Way. Une prière en direct avec les partagez ces directs. Partagez ces directs. Oh, call Pastor Dubois for me. Yeah. Partagez ces directs. Yeah. Dans quelques minutes. C'est-à-dire là pour quelques temps. Je suis moi-même. I myself. Un témoignage vivant. I am a living testimony. Toi qui ne crois pas. You who doesn't believe. Toi qui ne crois pas. You who doesn't believe this big spirit. Je te dis aujourd'hui. I am. Si papa comprenait le français. The country of Gabon, all the people country of Gabon knows that Prophet Cedric is my spiritual son. Qui va changer ta vie. La Bible déclare que la main du Seigneur n'est pas courte pour sauver, to save. Au travers du téléphone, par this telephone or this line, au travers de ces réseaux, this network, Dieu peut te guérir, God will heal, Dieu peut te restaurer, God can change, Dieu peut te rétablir, God can restore you, Dieu peut te libérer. God can liberate you. Je crois ça. I believe that. Que Dieu vous bénisse. God bless you. So you want to present this? Donc tu veux présenter donc maintenant je donne seulement que papa prie pour moi. He said you want to give it to you, yes. You want to hand it over to you for you to accept it as a gift and then pray for him, for people to. So this is
gift a for gift. me. Yeah, gift is giving you, gifting you a gift. Wow. Woo! Beaucoup de gens vont se fâcher. There's so many people get angry. Come again. So many people get angry because of the gift. People will get angry because of the gift. People will get angry from Ghana here or Gabon. Ghana or Gabon. Because you don't know the content of what you're opening. Come again. You don't know the content, what is inside. So do you hear what he's saying here? People will get angry. People will be shocked. And people will shock what People will be marvel. And people will be marvel about what is inside. They will be shocked. You know? They will be amazed. Hey! They will be surprised. They will be overwhelmed. They will be overwhelmed. Yeah. Wow. They will be astounded about what is going to happen. They will tremble. They will be bewildered. I say, what he wants to offer you or to show, what he just wants to show you, c'est cette montre with this watch, qui a coûté which is worth $16,000. $16,000. $16,000 US dollars. No Canadian dollars. Yo. No Liberian dollars. US dollars. 16,000. $16,000 US. And to say, what was that Gabon Sophia? Sorry. Hey, Africa. Wow. Why is he doing the presentation? We want to establish a fact. Il veut savoir. On veut savoir pourquoi traiter de présenter ceci. C'est parce que quel est le motif derrière ce que tu fais? Non, parce que cet homme a fait beaucoup de choses pour moi. Son Dieu a fait beaucoup de choses. The motive behind the presentation of the gifting is that God of this man has done so many things in my life. That's why I'm giving him all this. Donc tu peux expliquer ce que tu as? Oui. Tu peux dire ce que tu as? Non, je ne dirai pas d'autres contenus qui est dedans pour ne pas léser beaucoup de personnes. He said he's not going to tell you or tell the people what is the no, I don't want to show it. I don't want to show it on the Facebook. Okay. Adentia wokachi obi ade. Waba matching camera si mo so mo ye live. Also at the same time person omo be hu. Na wo $16,000 watch. Wo de ba be che obi a wono. Wa wia Ghana fo amoma ye wa ye say tam. Ne wasi atwene mar nyina begu abrochire. O pichichira o say hihye wa japade wo soro na daache ehonum na wo bakwa akotiatia gold so ne ade no wono ye brand gold man de ato ne sa abone nan ahye hu shoe e de ne match na abrochire nyansafo asase so a masa common sense e de na ese ka kire wo me de me ne hwe e ka wo hwe nipa mienu na omote ho no enye omo ba bia nti a me de omo ba ye me pesa wo hwe omo nsa aha wo mo mba nu no wo mo nsa omo de ti abrabom eno na ogusu a wo hwe no wo mo nsa omo de ti omo abrabom enie aha ensa ne ye fe na se wo beka obi ni ma solid ya yiro ho anakọ eya den ya mu nyina so ebere ni amane oyenne a ebeto mu no wasi true criminals on show Ghana beware yo wo maka mo abom chese da bi ya ye wi ankrofo na Ghana fo na ye kasa mo no emmom sebi mpraduasa bebre Jimmy enti ye bebre pa adwuma ne de we na ya hya ase no e wo se mo nyina mo de mo ho hyem ansa na yetumi ayeden aye adwuma we awie aha ena me de adwuma de nyina besi wuni mo bi a oye freedom fighter na obo adwuma pa mesese mo nyina mo modern emfa wo mudin emra enti mekoyi no na me sra wo se on the 4th of August me ba cha oni ekoso ni aha fix the country demonstration because on the 4th of August bosome ya edi enemy ne da etoso enan aha ye free bosome we man ye besi mu no ne da etoso nan ewo nkran obra sport circle na wo nti wo da ofaka koko wie circle VIP ne hwan ne sa buses ni na eko Accra circle omodo obakwa akowie ho no ye de wie ho no ma wo se ohwehwe obra sport ho na obedura no pa no nso pepepepepe na omaye den omay aye crowd e ho no me bato mo amotwe abato bi nim no munya why because say yesu na ye chen apple e ma ne dane apple no ma obi a how much more $16,000 watch
aha mimi say o see two wizards enkotre omo search ni omo na te wasresre na moso mo amko na so da bia bompa e mamo makwantre so mo bere enti mo modern na mo fa mo honhyem afi so Freedom Fighters fan page mesere se wonko kan ho abomodin na mko kan ho na yenyina e be fa adwen o watu anamo ne ade sa pepepe ne ye me pa cho in the year 2011 in the year 2011 say na AC ewa Egypt nipa 1 million etigu abonten so omo na ewo ho no as you can see nipa 1 million tigu abonten eye dede etu Mubarak ana ko abi ni din disa emse Mubarak yetu ni free so simple omo sha say free WhatsApp page na no mo didi din komo wo WhatsApp group page na ade sa na ba be wie Facebook ni mu ade 2011 kra minim se na Facebook na wo kra na enye so strong sa aha na omo kasa wo so social media ya so na omo de tu nipa bonfo ni free so nti e besere mu nyina mo nta ya chi ne moden na yenkeka ye ho a emu aden de na so kakra akokọ benum nsuo meja o ha akoi no Gina K TV ewo hono mo follow no my obi a beti ni din bia me so mo ko follow no Gina K TV Hell on Earth ofayawo ati akon acid TV Tie for Change GH and I say Amazing TV GH mon kona mo ko follow kwa 44 camp mon follow Bible Commando mon follow Free Mind Family mon follow Common Sense Family me pa chow Common Sense Family Avram Bemoshe mon follow Trini Jonas TV and I say Trini Jonas ankasa me mu wia mo den follow hwan bi mpa cha emra me refi wo mo mama ba sugar drops mama ba mo follow mama ba mu wia mo follow sugar drops so na hwan su biem Portabri Ohene David TV as usual Ohene David TV ewo YouTube and Fire from Above Empire so ewo YouTube mo follow me na at the same time oko Instagram IG Instagram oko kodru am so a Ohene David 12 and me ankasa me personal account here Ohene David ewo Facebook me pa cha mo follow yen obi a oye adwuma share this media GH Amenyo wo mo nyina enso Robert Omari Medase papa GH Amenyo oni share this media Dr. Ren enso Facebook wo mesraw mo follow mo nyina ma yen obi bia obo adwuma pa bia unim no me refi ne dia mesraw a no makai mo follow mo nyina and I'm the Juma DMBC. Medase, Sao J. Medanase, 2 hours 8 minutes. Mintu aso. Salamu alaikum, have a wonderful time. Sam no Dawson, into Yamia Duma Ochina, Yababa, not Yababe Truaso, Duma Papa, into Ochina, the Bababe Truaso, not Yaka and one singing. And I'm the Musi, and Tibomodena, J. Anyway, Fat Jijo Motata. Me bacho emse obi se osreme a yema kwan na momrem ntimpacho plus 491521211249 mefa nipa 5 pe wa opese ofre na obrem no mpacho ofre sisi a yebie lines na tum plus 491521211249 Robert Omari Montreal number no mame nipa my ready some friend no mefa course 5 pe and I say 2 course 5 and 2 mpacho friend 10 because emre shede ni ho o se me yabo my brother bia me ba me makwa ma monka bia dey asem na pesa oka enti 5 nipa 5 and nipa 3 na me form enti sa so nipa 2 plus 491521211249 friend Abraham sisi ayenko o say have a wonderful day. Don't go wa pesa friend no betumi friend no aba sisi amu amaka no me twan call me no ba me pon call me no plus 491521211249 who is calling said no sen come di kan to and let me imagine say my mama friend pa but I forgot and two person friend no patch of friends is here plus 491521211249 here is the number. Thank you Roberta Omari but I will be to my friend no ba here. Yes, who is calling Roberta Omari Atraba plus 491521
2112 afei so akwanya da homa o mo betu kan me da se pa Dwase Emmanuel Junior Harry Viv nya ready o mo ka se age September muton no be sha ase ntisi ano Hotspot with Robert ewo Canada enti ono na eboan kakra wo se opese utu kwan dia onye we no wo dia ne hello good evening. Good evening, Bacha. Oh, free. Me did the James Tepoponati. 10 seconds, Bacha. Yo, yeah, that was a name to my power. Let's me dance it. Yeah, Boaso. Amen. Okay, where the Yanka Savabri, with the back door. Mate. Okay. Me dance, no, me dance, baby. Hello. Yeah, good evening, Papa. Good evening, Papa. Bacha, just 10 seconds. Oh, free UK. Enjoy. UK, Jonathan. 10 seconds, by Yanko Bacha. David, last minute meeting, I look for a friend and Papa, your friend. Can I do that? Memona baso na me kan ye makakra wa ye you know I say look real but enye se mabona baso why oh you good there oh yeah you more one lane way but don't trust any of them. Debbie Mate never Mate let us keep the pressure on them until we see the changes. No way Mate we shouldn't trust them at all. Mate why thank you very much you go to Marodo. Medasiba Bacho me fa nipa tu account yanko plus 4915212112 one efre plus 4915212112 plus 4915 plus 4915212112 Eunice Rejoice Diakers me bacha udina you right and mami hu Eunice Rejoice Diakers me bacha say yes pepa but more than na say yeah you are right na mean to me and come anywhere me sropa. Hello. Yes, dear. Good evening. Good evening, Apomba. So your family is Mikasa from Egypt. Egypt, Bacho, what's your dino? Joyce. Eunice Joyce, Rejoice, Jacques, Anna. Joyce Lawrence Nama. Okay. Yeah, okay. Bacho, be 10 seconds. Yamisra opa no adwuma pa wo ye de meka ne se ma waba mumu Ghana mpanimfo ne de so amfeje nwu omoto ade bi ombebu ya kwase omumra Egypt mehwe omu ye overhead just 2 months no ma ye wie yo Egypt just 2 months asema me kan nyese me di ntro okay just 2 months ni aye overhead bebro 1000 wo kro yi mu yo esu ye kro mo ntimi nya hwe me da se do wati Yamisra opa that's papa we be ya ni Egypt here ya o Africa now kasa na kraman batan na watete apansam aboa kankane toliwa jimifo aponche aboa ba no kofi ya konkwa siampanyini momuno ntoni gamamoni kwa siampanyini aboa kraman ba etese o na wote work kan kwase asem last caller mbacha ofre last caller. Okay, I'm so beyond friendly. And I'm the Nyame aduma ochina yebeshia. Bye bye.